usi mai alau whaafonga. O le mamau i uto no whanga i whai ngā ruenga le pūlenga le suawai pe ao o ina iai ni wha le tonu i whaatano a vai. Whapea no whanga o iai ofe paipa te tele. O le awha a whaingo fia nei o no o iai le ufai ngā ruenga. Ono o le fōa i tā ua le malo i apani. E 5 piki apu Land Cruiser fou, e ai umapa ue wha. E taunga tālea fōa i waisiria le awha miliona le tau au wha i o ta'avale e po le 5 selau valusu fitu afe, tā la Samoa. O whaino le mpaso le malo i apani lo tātu o tunu i se pepa o wha mtalanga. O le awha au ngā ia piki apu Land Cruiser, i ngā ruenga le pūlenga le suawai e tautuai lo tātu o tunu atoa. O le fionga le minstao ngā ruenga te tele ma whela ua inga, e au fiai le pūlenga le suawai, na ia talia ina le fōa i le malo o se paanga tō tino a Samoa, a wā o se 5 tau matau fo i teimi o mawhutianga, e peo na suru whai i ei nuu mawhi o anga o lea tunu, i whesoa sani e fausi ai ngā ruenga te tele, e peo whale aonga. Talua i nei fo ina wha mautu ai le whesoa sani e Japani, mo le fio anga o a ufanga, o se vai ngā tupe siria e le tolu se lau afe tā la, e fausi ai se tāne vai tele, e te wai le suawai mama mo le afio anga i le tu i saute, o le tātou motu o ponu. O nei tawari fōu e 5, ua wha mautu wa tiri ai, whainga pa anga le lei e malo Samoa, ma le malo i Apani e wā le wha le lei au nanga, e tu ina atu, mo tangata nu o Samoa. Ua lava tāo so tā penanga le pūlenga o suawai, e tawala mai i nei tāwale 5, ia a whenga i ai masau ni dinga. O le fono ta tai o malo tau pulenga. O lo ua fua e whaatino mai Samoa i le masime fau. O le maua mai o nei tāwale fau. Ua whaamautu ai le ngā lulu e pea o le pulenga e whaale leia o ana lainga paipa a wale tu ina atu o le suawai maua i mama masaunga le mo tangata Samoa uma. O le a telefo i lona sao i le whare leo ngā ruenga mo le tu ititi o le suawai le iloa mai paipa laina paipa te tele ma wha mautu ai le leina atua o le suawai maua mo nuu i le taulanga whapea i fo i manuu i tua o Samoa. E avea ia umasui o le malo ma tangata nu o Samoa ma mori atuai le nganga whaftaitele i le malo ma tangata nu o Japani mo le nei fōa i tāua o tau a awa i le nei asu. Whaftai atuai la ua fionga te sute senta ia mo le nei fōa i tāua a wale whare lei o le au nanga tu ina atu mo le atunu e tauala tu i le suawai peito sile na mama male saunga le mo nuu ma lalafanga o Samoa e tatonu o le ale muta i le so le nei whainga paanga taua ma o le awha ua pea lava pea lo tato ngā lue whatasia watu ina atu o au nanga le lei male ato toa mo Samoa. Le minstao ngā ruenga te tere ma whela wa inga au fiai ma le vai o le pūlenga o le suawai, po le Samoa Water Authority, i se vaenga o le nasaunanga whawhitai na malo i Apani, le tō whaolo a 4 fiti va ai. O tāpenanga le tātou malo ma le tunu i le fono malo le tāu pūlenga le masina fau. E le o tānga tasi e walo o au fia umai le loto i whare o le tātou siu manga, e le ngata o le whaamama ma whaamatanga o fia ai ma whawa ai nu mafio anga. Ai o lo tau lai fo ia ngā ruenga whaamama, i le whaamatanga o fio no fuanga tūmata whanga. O lo ngā rue nei le asosio pisinisi, o lo toi au ina o taota ngau sia mai le unga po plastics, ma ave toi fausi ai isi o loa, ma le tapena ino se ngā ruenga whaamama o ngā tei whale i mata whanga, i le ave ese leo so se o taota ngau sia mai le unga e pe o whangupau, ma pepa i ila. Whali e se pepa whaalau i loa lea ngā ruenga o le awhia le asto na i o le vai o sonei. O so se tasi e langolongo ina tau mawhainga e whaamama i le si o manga o le lau whanua, ma le sami o Samoa mai o tau taunga, ma isi o tau taina ia saunga le mu, ma ola malolo ina o tātou tungata, ma ia o tau talafuai. E mana o mia le awa i lea ngā ruenga. O no whanga o whiriwhiria mo le ngā ruenga le nei, o le wafu i sāle lo longa i savai,
I le no whanga lo i ele pisi nisi o le cookies by the harbour, o le hora le whakasai sa talo i whalea lili, ma si upapa i le fio anga o solo solo. O stasi leo sao le recycle Samoa, o lo te pena ina le neinga aluenga e lango ai i le malo, i le whaamambaino o le tātu utanu, a wale talinga malo i le masina fau o ke topa. O le ua whairo lau tele nei e le pūlenga o tangata tā whao, le whai ai o se tapu, o matua wha sai o na toe wha uru whale atu, ni whangu pau mai puunga le no whanga lo whai ai whaalingo tū maanga nuu, mō tū lisi tā whao i le ele le whau. O se tala mai le pūlenga ua whai lea tapu ina ia sanga wha malu si ai, por kalame o le tāu fia o tau tala whai, ai mai se lawa whangu pau maso o se i puunga. Sa whai a fo le nei tapu le teimbe o le te wila ua mai a, ai sa iei lava nisi sa wha asala e se ai, ma o lea ua toe wha awau. Wa iei no whanga o sao ni e le le fau, i le vaenga lava o lo iei whale Samoa, e mawai le suavai mama. E leo alo tamala mtanga alu, enga mau aunanga tu maoti alo tātu malo i alatu tāpenanga wale whono le masina fau. E peo le pūlenga o whila ua inga le lau ele o lo ngafa, ma le sua ina ma whaavaritaa nisi o ala te tele le tau langa mano whanga, o le awha pena o no wia e usu ngā whono mai whafo. O lea fwoi wo o lava i lea ngā i atu i ale i pata ua wha i loa i lea pūlenga tu maoti le malo. Le toe sua ina ma whaavaritaa, le vaenga o lea ua le tele le no whanga o tui le mū, le ua ta amino ma mau i le sami lea awala, ona o le solo tele o lo iai. E iei le tele tonunga o se fia fianga lea i lo tātu ua tunu, o lo malanga mai lea wha i tu o le motu o ponu, ai mai se foi o lea tunu o whamala ngai, ona ua valita ma toe teu wha au le leia le pūlenga o whila ua inga le lau ele, lea au le tele o le malo. Wa mai a wha ilonga se lau tau sanga o le tālonga le kapia kalapu ta alo le fio anga o pia wha pia ma vai ala. Ai o le kalapu ta alo le fio anga o motaa, o lea ua wha mautu nei o le masino o iuni o le tau sanga fōrua o rua lima, e whato a sami ma wha ilonga ai se lau tau sanga o le kapi. Wa wha ilo i le upenga ta wha ilangi le kalapu le kapia motaa le wha mautu o lea fua fuanga, i le fono le kalapu na usuia, i le maonto le whakasa motaa, i le asolua o le vai o sonei. Wa wha ilo ai o le porokalame o le se lau tau sanga o le awha ngā solo, mo le valu aso e amate le aso mua iuni, mai ai le aso valu o le lava masina. E manino le fuafuanga le tutonu o le porokalame le teimi o sisi ngā fua po le tātou tutotasi. Wa wha iloa le a longo ina tamawhana uma le fioanga i Samoa wha pea atunu e mamao, pe a wha mautu le porokalame atoa o le nei wha moe moe. Wa wha tuina nei se matati a mo le urua i teimi, e le au soka tamai te i Samoa i le mātutua i lalo le sifuru ono tausanga, o le sauwhanga atu lea pe qualify, e tausini o i se taimina sanga whaavao malo le ipo le rolangi e le pūlenga le tālonga soka, le FIFA. O le stofi le vayaso nei suwa i fiti, na whanga solo le taimina sanga sa ili avanoa au soka tamai tai, i le lio o atunu o le Oceania le mātutua i lalo le sifuru ono tausanga, i le wha moe moe sa ili aise avanoa e sawa tuai, i le taimina sanga o le ipo le rolangi le mātutua e i lalo le sifuru fitu tausanga, i le vahenga lava o tamai tai. O le taimina sanga u wha moe moe whaia le atunu o Morocco, i le tausanga fau. Na ta alo le awa Samoa ma New Caledonia, manu malo ai i le lua ai i le le ai. Wa wha iloa i wha maunga le pūlenga le tālonga soka Samoa, na pau le taimina sanga na mauarunga i le tau mawhai o le tātu o tunu o le tālonga soka, o le taimina sanga atunu o le Oceania po le OFC le vahenga o le mātutua, e i lalo le lua sifuru tau sanga i le vahenga lava o tamai tai, na tūlanga lua ai le tau sanga i lua fe sifuru ono, ai tūlanga tolu i le tau sanga na te nei lua o lua tonu. O ia tau sanga na sawa tua i fo i Samoa, i le taimina sanga sa i le avanoa i le ipo le rolangi i le soka, i le vahenga o tamai tai i le mātutua o le under 20. Tala i o le nei aso, Soifua. Isilia mala se laufala oloa i Samoa e mawhaiona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atoa lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tua le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala o mai le olua tapo le info@pacific40.com. Talofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
mawhai on awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. E whatalo whato lau tala le neo le tau mule so mele asa tai au. Wingo le tau mule so e iai taimi au fiti ai le langi i au e to ulu nei timu wha solo ina le leu wingo le tau anga i atu le awa uli e tai o le ai nei timu to ulu i le poa na nei. E angi malo si mai matangi mai le tu sifo la atu no i se taimi o le awa uli. O le vevela wha mawina mule so e se fulu valu tikeri ma le malo lua se fulu tolu tikeri. O le angoto le la i le afiafiana nei le se fulu ono minute te ai le tu lai ono. Mo le asata e ai ma mawhati munga wha apea whai titili ai o le a whai titia anga i atu i le awa uli. E whalongo ina le angi malo si mai o savili i le awa uli, wha solo atu ina whai titia i le afiafi. O le vevela wha mawina mo le asata e au se fulu valu tikeri, ma le malo lua se fulu tasi tikeri. E o soa ele la ile toi fast food valu minute i le tu lai fitu, ma o le angoto i le se fulu fitu minute te ai le tu lai ono. Ma lau tala na o le tau mo le so ma le asata e au. So se tasi e whaisana no ngā tupe i le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema, se iau lia le aso se fulu valu au katopa, e anga wa uma i le se i e te ono manumalo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso loose tasi au katopa, apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz, e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau, ma le lua se fulu afe tala, e lua miru te whaie lau talo sanga online, ai tasi li tu lai whaatali e te tali, e ia inga whaabitoa, walau lo le Pacific Finance Limited, i le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Hey parents, listen up! Baby Bunting's warehouse clearance sale is here and It's massive! for 4 days only from September 26th to 29th, we're offering huge savings on thousands of top baby products from Britex, Maxi Cozy, Ergo Pouch and more of your favourite brands. Grab your bags and head to our warehouse at 15 Stonehill Drive, Woody. Card payments only and while stocks last. Baby Bunting warehouse sale starts Thursday 26. Visit babybunting.co.nz for opening hours. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Jen pe a whai te awhiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Jen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. O le AK Auto Repairs I le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale, talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs I le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua lima fitu tasi o tasi lua. Talofa, wa o salmasinga fale lua Team Toyolo o le loia Samoa. Fapitua la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. Fai foi on o tau aveina mta upu faal tu la fono I Samoa. Whaaman mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua. O iwa lua ono o tasi lua. Faftai. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oi
Se fulu male iwa midu tubuta in English se fulu male lua si ufofonga mali ele da ole ofipese ale le Vino Records ile rivaingo la woli tala toile tato ma futanga ile fa tofitu ngal wenga tutu ma faiva lo filimba ole rifo iviaso la stofu le nei la so se fulu male iwa le masino se tema lua filua fa Momona molila nga fa tail tulenga ya te pe yele tumba futanga maila taya ona lila Ja, se joli maile July se fulu male no le to ona fonga mua ile tanto polkala mene yo le woli ba fonga mua se really July fa ile fia na nei va jalo fa masani ile ma feo to uai ona pa ia le tua va before to ba ma tira ma tu lo to i male muli panga to no to malao ya mi se no fonga lo to si ai lo to so fua mano lo ida o mai o to le vai ngolaso o mai oi o e manuia o e maalili wa e fia o sausi na fasila io e leo se la tele o le mele ta o le fasila isa fasilas lo malo si lo do ta lo si o le dai ya tu monga wenga ile sofa before ya na ya tanto walo ma fa now ma lo le on sa I ma lo fo ile fa ma lo si fa ma lo antu I mantua ya wa na le se no to mantua ele me fio na abdantu fa na wi a onga ya ele nganta fo ile me fai ona fa tino ina nisio extra activities ya po isi va nga fa popo o lo fa tino ya lo fa na wi to ton wa onga e pe ona yaita alonga male fa ila ina unisio talini o fa mruia le tua ina ya tanto walo ma fa na tau nei no wa wi toi ile longa tongi o le tulanga o talonga ya le onga di la sauli na le mangel ya e fa malo tuai ya lo mafana umalavlena mawala to fa longa ile so o le tasio vai ngai pe ona upikina ya uye le taioni o le saunoanga le sunga lili pule e fa maunga o lo tu faina le ya onga te tasi tono ni sila o le malmau e fa pea fa mai tele o onga na o le lima sfulma le tasi pasene o alo mafana tamba matine o lo fa pea ona fa nga ina I ta longa po avano e ta aloi I tutonu o aonga o lono winga o le si fa se fuluma le iwa pasene o fa na o lo awi antu ya onga ya ele o yeila va mase ta longa o lo fa alwai lo la tu taimi ya antu no ni si fa na we se ale me fia ye la to e mana tu e uma antu lo le onga porkolis ya e fa finga down na to yo fia tu ni si fa na ia va noa e ta aloai pe a vea I la tau mata tu pulanga tala vau ia e o le hava noa le leia le ni o le si vaenga I le mele o le talonga e fiso swani tele le mafau o le tamititi a fai us tamititi e ula vale o le matuanta ua o le alo e wha o ngalo na malosi ia e ta aloai I ta alonga a le aonga a wai fo I mai e le ta alonga ia o fia fo I fai le mea aonga ia e le ngataila o le dawa sila fia ma I loa le leila vai le tātu o tiro ya le tulanga foi pe ni ai fa brianga o lo maua inisio alo mafanda ya o lo maua le avanoa e fa ila tiliai le daleni na foi na mai le tua ya e fa ma lo tua ya tu to ma tu e le singa wenga fango fi ma ele o singa wenga tango fi lo fe masa wai tia ila ngal wenga e alu isi fo alu isasa e ala po ile taiao ta pena le mea ai fai toninga fai sao ngā mea. Ia wala volo titi fai tama ina yalo mawhana o le mea nau te moli a tuile nganga wha maa lo. Ia te uto umalava mātua. Ia o le upu wha Peritania. Fai mai. O le sacrifice. O lo tu uina lea. O se mea te mana au fai. Ai wha alu lo teimi malau seleng. Mo lau whana. Le mea lo whanta ua e pe o na fo ina mai e le tua. E wha manuia i nai. Ia o tātu ai. O le mea le wha maa loa tuai. Ia e umantu me nei o tālonga. Ia ai tau tua mai e ma tātou lau ngā tongi fo i e. O le sa ilinga o le poto masani. E pe o le iai tau sanga te tasi. Ai awa fo i nei i atu ngā luwhina ngā lo tātou mātua. I le tūlanga fo i le lepe a fo i le lau ngā tongi. Ai le maua se whae longa po se tongi e sautama. Eoi, awai mo lo sila fia. E ese u ma malo si anga. O nei a tātou whanau. Eoi, o isi tomaiti e matua le leila vai le teimi o le aonga. O nisi o whanau. E uma mai le aonga. Ai ese fu ili to inga matata. E fia iai I lantou.
Ia po le whaapunga fo ilele. They have a hands-on approach. O nisi whanau, tasi ale mai tau, tasi le vai, sau lo whaatino. E pe ia o langa o ngā ili fies furukausang. So, aua lai te popole, aua e te atunga, ma awangi i oso i lunga loko ko mawalunga i lea tulanga. Na pāua le tātou ngā luenga e wha waupea i lea aso ma le aso, o le whauwhautua iai, o le ave iai o le upu, ave iai le tima inga, ave iai le wha manatu, awa e mātutuane, e le mawhina ngalo iai i lato, po o whea laka mai kiki wha mai e makua i ula vale makua i wha alonga ta, a e alu te whisili iai tamaitia wa avea matupulanga talau, o le a se mea te mana tua, no tala noa atu i lau ta mapo lau tina i ante oi. E tasi ala na tala ia o mea ia lena fautua mai lau ta ma, o mea ia lena fautua mai ai. Ia lau tina, o wha au ngana le nā mea i lau olang, o au ngana fautua ngai lau olang, whai mai. Ia wa o sala mo anga o i loa ke usika. Ai sa o kala lisi ko inga, wha mai kala lisi ko inga, ai pangalea, is too late. Ia o lono winga, is too late. O le antunu unei o opportunity. O le antunu o so se avanoa, le maua avanoa. Onga o matanta ese pe a whai wale tui fia nga i wha a waulea onga i le kolisi. Ia a whai fo ele o nga i antu le university. Sa ili se matanta. O nai fia iai le tamaititi ma le tini titi. Wha au ngā iai lona taimi. Ia a wale nau vave i le tupe. Ai su e mo mua le wha i longa.
mani na o le rubber band I Samoa ma le sunga ia mau to tasi a suao. Fa tungu tuai ala ben le puli ala va. Na ia o ela upeni na ua tale la ntua lua minutu te aile a fol malelua. Ya fa malua tu le avro maile ta tu o ndanga le tu anga ia tu ile tu ala radio Samoa. Ya te pol ma wala avro ile a wolia taya. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga ale soifua maloloina mafale e nonofo ai. E mafai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga. I tau mafa mo taimi whaingata. Mafa lave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu de tai i le lima i le afiafi. Masala ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua maloloina ma nifo mātau te whaia. E tele le fisosoani e maua ia mātau. Fisosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa,
Fesoasoani mo tina ma pepe. Fesoasoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesoasoani mo sauwanga i ainga. Fesoasoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe wala au le o walu selau, Fono for you. O walu selau, tolu ono ono whaavalu. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 iwa pitu. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au aunanga nei. Teu, whamama, whangata, te ave sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Ole wa tui lus fulu miru tun talo le July tasi le ya woli felo jama jama talo famalo sui fua polgram le woli ma fu mo si oli le July 5 le fiana nei fa talo ya li o fa vai o manu pipi vete motule ma to le ya woli le ngan le lui ya sio ya o Desmond Bango Maria le sina tavai sto ino Amelia Famona io fa tanya olena avea solivio o sto ino Amelia kisa sol faimale ainga la ngante leo to malava ole mafuta mai le rivaingo la woli to to fa wow ale Radio Samoa amai alfa tunga le nei mai pa o Pina T Williams na ona tanto wanga yantula yele e la wina tule awole on pelekile sound yantu mole jalongo mua ole hipo ole bledes loka ma ausa tali el fa un ole ni vayas Toloa, olo uvai wala wiloa, olo pese pese aita maiti ole pine ula, osalani malu fisula, o maota yo aina, afio aisa fenunu ivao malala totama, tupua male au manga. Sata ele avan ala la fama la ulua no fama fale alili awa ete amanaia ole pola e motu itua lufi lufi nei fa pito si au nei tala tau tuana le wiwa na veto Samoa, ole tanga vai wala wiloa, awa oe ole toa e manu ya Samoa, le lupe na fofoi vai noi a ile tanga manisisina, alo fandine matama ole lupe uiba, mele se amale au solo osia ula ai sei pese a tu te ne o salani malo fisula
mali na le sunga ya pa o Pinanti Williams ile nei vai ngola woli bele besi wa fai wina sio sing. Vai joyful le tanto polkalame. Le ding temi outfinga ile tudo ma vai ainga le woli was fa silinga malosi po i fu 19 ai nala na wallet. Ja. Le yel fi me mali te yel fa mai ja. Ja, ka yale ngale le kai le lof. Allo te va yele sulu ba te confirmo avele lai fa fanto le tanto. Fisa ja i tanto te lo yele o fa ngalo ina la tanto le tapa ausili lunga. Ja. Ui la vai te lo le taimi. Ja ngalo ya tanto sto ina. Ja ona ole fa ya lo tanto malos. Ja ka ke la ngolo fo le vai ya ke fo ya la ia le sku ingo ku ya. Sina pifa ui fa malo atu le vai ngola. Woli malai vai nga olo. Ja, ma uto male ma uto male riva ngola woli e ye swinga fa o le mo fa ye le sunga le fa ya onga e Razor ya po le Scott Robinson il awal on pelekilo sauni antu ta alo male wallabies Australia il fa unga o le riva yaso ma tu ol Australia lo fa ya onga is tasi fo yo li New Zealand le ya Joe Schmidt ya o le fa tu to yele awal le wallabies ile time nei ole tulanga pe ona ia swinga ia pe ona ta o mai o faia le ile mai ai ona malolo fa lua ia le awala o peleki e le awala a le Springboks I Afrika sote I nai vayaso ua tua yantu o swinga to tele pe ona ia le back 3 ia pole le nei tua o lewa se antuai ia le li Will Jordan a nga I le wingi ia ai se antu le li Bowden Barrett o le a tali mai e le tulanga o le fulpeki Caleb Clark o le ua toi malosi mai le manuanga sa whenga I malona tua ia ma le lawa toi fo ia tu le si ai tu I le tulanga o le wingi Sevu Reese ia o lewa se antu I le no fall au fa leo Pita yo le li o Mark Telea o lea ua malo lo I le teminei mai le au e pe ona whai lo mai le sunga le li whaia onga. O le isi suinga o lewa toi fo I mai le li o Ethan de Groot ina ua toi malo si mai se maruanga sa wha pelea o na wha maru ali ai ia le li o Ethan Groot. O le si ta longa ia leo le anta aloi ia po le si fo ia no leo anta aloi le sunga ia Basilio Tosi stasi nei o fo weki malosi ale o le peleki le o sauni atu nei mo lana ta longa le fai ngol nei veaso o le aula le nei ale o le peleki e pe ona fa ala wiloina o le numero tasi o le li o Ethan de Groot o le huka o Cody Taylor numero tolu Tyro Lomax o le numero fa o le li ka tenu fo I leo le sunga ia Scott Barrett numero 5 o lo ta anoi le li o tupo va I stasi leo loka malosi e peore ia il terminei ale o lo peleki tu maule tulanga o le alo Samoa le sunga ia Wallace Titi ile tulanga o le blind giant flanka po le numero 1 numero 5 ta anoi le sa avea mo kapteni o lo peleki le li o Sam Kane o lo tu mo pele li o Adi Savea o le tasi leo kapteni fo lo peleki ile numero valu numero iva o lo ta anoi nei le li o Cortez Rantima tu mo pe ole tulanga nei to te le au faia o ngai le mawani ala tu spasi ole fai mai o tona sui le tulanga o le first 5-8 ale o le breki mai Damien McKenzie iseis a lo te ba ai tu la vai le tulanga le pe o le ia le faia o nga Razor o le la volo ia le fa tu tuanga le ia Damien McKenzie mole temine ia si tanto Italia la le talong mo muale wal talong mo muale New Zealand Australia ileipu ole Bledisloe Cup wing in over sfumatasi toi fo mele li o Caleb Club ina o toi malosi mayona manuanga second 5-8 lo tu mawele li o Jordy Barrett ole numera se fulu maletolu tasi fo ano Samoa le sunga ya Rico Ioane wingi numero sun malfale o se antiele li o Will Jordan ya toi fo I mai ia le li o Bowden Barrett ile tulanga ole fulu peki ole aulale da ole usaunia atu e ta alo ya male au Australia ile fai unga ole nei foi vayaso wala vasile fia elpa ia ya male manu foi ole tanto tunu awa foi ia mai monga ya mau tampo inga ile fai unga
ole nei foi ve yaso e wi ele Emmanuel tau whainga na manu Samoa lana ta alonga mai a pani le whai unga le ve yaso se vai atu nei pitai o le toi mawala vanoa i e osi ele to ilano ilana ta alonga muli o le Pacific Nations Cup o le avatau ye mala awa America ele ta o le fitu le fiafi o le asto nai a so nei o lona winga ele ngato i ta alonga o le peleki ta alonga le manu Samoa o lefu i sauri mai ia ta longa o le lakapiliki i le whai unga o le neiva ia so lora winga e maual to inga mata fuile nga limba minguki kau ki ngā ufofonga i lesi chano ia suia ko i lesi chano ai a whai ele ai sau chano ke makamaka se hanga ia nge lunga o Facebook ngai ke le inmol meo le avu kama voi le makamaka fua ale nga ia anu sa i disa inga o ngai ola la koskai ia e ke makwa i e whai me mali e whai ungol ni vaias maua e lau mata fua maua i male ai fua ia maua i male atu solo muri pe a ova ke fo sul tasi miru ton tale o link to line tasi Radio Samoa Tuli mai,
silverfonga malia le sunga ya tunai mati a junior vai loa. E le nei fo I vainga le a woli ma le pese wa whainga I no le salili. Le ia ma se te se si fo le e a fo. E whai me malia I se mafutanga. Ini me whai wai ma wai le fia ma wai le ata. Tangata fo le su e ma se. So le. Ele a ia ma se umi, masalo a umi pe a ma se lua se kone. Malo a GF pula ai Elizabeth Farrell le ma vuto mele de ia o le lengan se fo ile. Ya o silo ma to oisto ina fio tanto le fe mai ma lo le wallabies. Sa ma lo isto sanga o te a vai temini. Sia to ma lo. Tano va to dai sini le jonga ya la mostelle. Ja, pole te fafo ia no facilita vitasio. Ja, Antonio lo fianga e manga wenga. Ina le Pacific Way Gift Shop. Ja, ina sini ma lo le nga lo ma lo le au solo. Il de vaingo la. Uli fa tano fa to fo I se uso ya Pastor Carl Skelton. Ja, ma lo le fa ma lo si fo inga wenga. Ja, ole ni va ya so tu ti chiama ai tute ma fa lo filima. Ole nei fo ia va ya so. O le nau ta usti meu sola, o le whai unga le vai asoni, o le matua te lea o ta longa te mai moma e sila iai. O ni sila o ta longa le whai e le whiawhia daiau. O le utawa ai atu I o le aftau i le Sharks ma le Cowboys. I le jois fuluminu te le tu lai sfuru po. On se atu I le asto nai. O le ta alo le Roosters ma le Sea Eagles. O le wing. O le matua ma ta ina la volta longa. O le ama whaiona e sila ma e mai mofo iai I le whai ungo le niwa yaso ia e pangale. I le tofu matanto hui le ma le sky. Longo ia kia hanga ia o ia sa ili. Tantala no fu ile. Ia ma le tamle sanga fu ia au kilani sa mo lo whanga solo. I le niwa I tang ia talo sia fui. E le lau fali na mantala no. Ia lau fali sa mo. O me le tala lau fali. O la songi o lo ke pisi makalango la skonga insem vantuni me o la pisi o fatto o vela le be uma fai fa ma che lo ali se o la moku se o lo ke pisi vo le fo le pisi me fa la toai ala ya kuro ma vo o la me pole lo ma vo fa le ingo voilà fa ma che lo se o le me ale tanto e le toi uma le me o le fa vesi o I malai o lo o fai I talonga. Ea, o fai tula ia lei. Soli, ka fiolai. O ngā e kupurungame, ma ia. E kaili e misia. Ia, o le fautuanga se o le kakalunga ia masefa. Na o na tutu wantu yo au tafa. Pe a fai o le te alu malau fa amalu. Ia pe o le te alu fo ilele malo o fa timui o ile malai. Ia lava pea le onu sa. Tungu la vanoa I ta aloa I alo matama fa nau. A vivesi fo kongo le malai. Se ua mako kua la huri le kongo le malai. O la fo I le laufari, o la fo I makafua. O I la tauna e whaatiroina. Ia le ta alonga. O ta tau I e mata pua. Si unsa. O unsa. O le fufuka e fo I mele World Cup le kausanga lengia a kungi ia ngā fo I la le lavalo unsa. Tantou unsa. E whai fo I o lau whinanga. Ia o la ngona fo o nei lau foli o lau whaatinuina ta longa. A whai fo I se me ke whaanga ule malia. Che anu I lano foli. O la iai ma le foli o lau foli o. E ave iai lau whaasea I se mea I te lau fiafia. A e tu ia nei tama whana. Se ka anu. A whai ua pasi lo waikani. Ia wha maopo mai le po. Ma kua I wha leo ke le lau lape. E au ke warwara au konga wha kupu le vesi mai oso konga le malai. Ngangi ke uma peva no vai. Ia ona fa le tonu ai leo oe o lea la o mai le loto tamaiti. Ia e fa tu atu so o monatu.
fat foi ta po ngale tunu le nei tula tala mo le nei foi pa ngola so wala fa mai tala tumua palo te yoini sila ni nga fono fa tonga malo fatasimo Israel tu uolo territory Palestina ta pala uso fono le joko misa mo yo akuma va ko la ko vaila u fa fo mai fa toa ta longa fa sui go foi Scott Robertson mo na au mo ta longa mo le Wallabies fa baya I fala telino nei tala. E fico ia moto sui awa ia fono ta il Pacific le Pacific Islands Forum o avema sui awa ia fala tonga malo o fatasi lo te teiri unga fono fata otomo Palestina le Palestinian Drafted Resolution. O le unga fono e fatonu na Israel e fa mutali loa e unormas fatuai o lona fa soli tu la fono o na ia territorio Palestina tu tono le se fono male lo masina. Sama fuli le palo tal farap tonga malo fatasi mole unga fono se la urus mole lua tunu sa palo tangolango ile unga fono le a fie mani sila le Solomona male Marshall Islands ile nei tulangi ai ofiti no Federated State of Micronesia Papua New Guinea Palau Tuvalu Tonga sa palo te yai ile fa ina sumal fatunu sa te ile lafo ile fasu mole tonu ile palo ta fie sa mo Australia que repass ma Vanuatu. O le tele mo te Pacifico lo mo so soni mo akina e mai Israel. Pa le minister vai fa foni sila va vasta mana e Winston Peters. O le palo ta io e o sila o se fa ilo ta o le lango o le tula fono fa va malo. Ma se mana ongo le fo ile fa va ina le o fainga malo ese lua ile va ni a tu lua for the two-state resolution. Ai o ile o fa le Peters. O lo ia ila va tu ngorungo ni sile winga I va ngo tu singa o le iu nga fono.
O tama maui le minister so fo malolo ino mafo fo Matt Doozy. O le tau fi o le toi fa finga lo ngai no tanga matanga lo so fo malolo ina. E le tau na fi ai tau tua so fo malolo ino mafo fo. Ma ia tau tino ai o ia lavo la step uri tonu pe afo ori tūlanga le nā iai. Ile mai Ireland tau talanga di konferenista le korisia fo mai o mafo fo. Australia, New Zealand, the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists i Wellington ni vai aso. Sa sitting in Minster, pe ai se ai au foi polo kiki, o na fa wa wai na fa fikia, o lo ta fia le fa ngalo ngai no tangata. Ai o ni so tau tu o sa luma o poloka, le filia leo tangata fa ngaruenga. Ai sa tali tuzi, o le ta upusala ngari komit filia al parliament ni vai aso wo nei. Le sa la tau foi fa mauni ai male office stilia, o le soi fu malo loina se pulea i machi apa. Ele o yese afia ngai pilingo tenga whainga luenga e po o nga whate i tai. Mo tenga te whainga luenga o soi fua malo loina o mako whau. O se whaamtalanga sa te memu ai ai nisole. Lua se la o sui awa i lea konferenisi. O nisi ta lulu se tūlanga o se lea te tonu. Ma vave ai o na lui te wina ri te whono re kolisia New Zealand, Dr. Haran Athabru, se fo mai whapitoa te on fitinga re whare mai o te maiti o Starship Children's Hospital i leli Mingstan. La whaali e Dr. Zabru, o lo o a fiatu sao i lato i le whai unga, ma o lusi ni se to o lua sa mana nao. E awa iatu le lato vaenga o whainga renga, o le melia, e le o sao la na whamtalanga. Ai sa to e tali ai sa to e whaari e duzi, sa manino lava le lato wha moe moenga, i awa ni e se apia ngai nei tau tua. Ma o le sa wha ma oti lava e se pole ai apa, i le au whaili poti, i le o e se afianga. O le wha o ponga le waka jamba, o wha o popo ina nei ili tusi wha winga opo wha Britannia, ale Oxford English Dictionary, e au fia ima le upo ale Jilibin. O le waka jamba, le e maastani te le ai ona wha algoina o wha o ngai whinga wha purpiki New Zealand nei. Le ua au fia i upo forward tusi e le tusi wha li upo muni nei. O wha manino ina ai o le waka jamba, o se suilo le pāne mene feoso so wha i solo e pāti vai taimi, o no fo ingar parmene. O whaari ai lea tus whaari li upu, o leo po i tau o le waka champa, sa whao ngā ina tonu mai lea whaim sa lau iwa spruiva. O se sui leo le parmene, e sui e pātie e awa iai. O le tūla whono pito le tamai le waka champa sa pāsia le luavi se funman valu. O isi upu Maori ani msila wawhia i lea tusi e ele tikana, ia po tūmanganu. Tikana Maori, kino i tu aingoanga nu o Maori. Kapahaka, ia po kulupu wha tino ata wha Maori, mahi, por ngā ruenga, Jilibin, pusa wha malulu wha awai, ditch, vasatase mane, Aotearoan, Aotearoan, tangata o lelele, o Maori, po Aotearoa, o wha tūpula ia le numera upu wha Maori, o wha o popo i le tusi wha li upu i le wasta mamai o lato wha li nei. Wo le time to tele to te Maori mai si tangata i Maori e fa ngaina ia upu patino. O le tele atu fa amtalanga ni vai ngafo i le tau fa i loio ni sila o fa o to ina le vela i tele atu to e sawa na i lore mesa ia i le manatu. O le atu no mai ala bona ia fa mo e fa wau le vela. Ai o fa ia o viso silo scientissimo le tau le vani monimo malama tianga. Ale official le tau le niwa Andrew Tate. O va inga fawa ye nei, o failoi, o si diatu le sao le vela. Ma ia tā wai, o tā o tele, tanga tona whao ngā, ia wha maunga munmuri nei, e tā pena ai, i mea o le anga i mai. A whai anga tunu e tipi lalo kasa ona e wha amtu ina le ea. O New Zealand wha ono tolu centigrade degree, o le ave vela toi le whai ungone centauri nei lo le mea o ye nei. A whai ava ve palasi lalo le kasa e wha amtu ina. E tūmau lava, o na tele atu le vevela o New Zealand le o tasi centigrade degree, i le whai ungona centurion. Whari e Tate, o va inga fōwhato a wha amatuina nei, o i loa umai le whai o si me vela o ye nei, nei lo me sa ye teimi o vavae. Ma ia tā o foi, o lo tilo e sa antisi pe o le ale me o i tuatu, o le whao poponga o le vevela. O tā pāre whātonu au aona soi fua malolo ina sa mo ia sui spono upo le fono tā iulo malo le tāu pulenga le Commonwealth Heads of Government Meeting po le Chocom. E iei mana onga mo vai lau whāpua mai whāpitoa la te mo mia. E wako ma wako ala ko vai lau masani, ma masini e tārawhenga iai. E si lia mari tolu awhi sui a wai o iei whāmua mo e whātasi atu le whorutanga le masina. Po,
Ta fa ia le tal sanga ai ono Dr. Alec Ekeroma i televista si Samoa. Ina ia tui ti tu pe faalu. Ai fa pito le fa to wino vai la au fa pito mama sini. Fa le ia ono si le mane fa se la wa feta la o faalu vai la au fa po ma ia mtanga ru ngoso po ma loina i ta pen penanga mo le fon tanga. Mo atu sa fa tu ina i sui me tunu e ma lunga le tulanga la mati o ia fa mai. E fa ia ni ala tu pui mole e ma pox. Tadi putia ele sa mo observer. O le vango ngā runga la vei whananaki mai New Zealand po le paramedics. O le aia i sa mo e so ni ai au pai ngā runga i le tunu u a o tani malo ai. I se tau au whianga pito chili atu leo na tele ua whai ele tunu. Ni putia ai e ono i te avale whare mai ale St. John mai New Zealand. O le a tu whale o leo i no whanga SS mwhare tani malo te mio le po tanga. Ta ua whai is mo le ono te avale whare mai o le aia i spuru wha. O le a wha mautu i no whanga whontanga SS. Pa popo ia i fo mai fa lo te fale. O le vaengo fo mai fa leo leo fita Amerika. O le au whainga wenga o le hafso soni. O le mai, mano whanga mo tong fitinga i le tunu. I ta longo le pou ia Ethan T. Groot, wingi a Caleb Clark, ma le fulu peti a Bowden Barrett. O toe te liu ne i le au e mumota alo le All Blacks, mo le ta longo mo le Wallabies, mo le ipo le Bledsoe Cup. I le astona i sini. E whai e swing o whai e whai a onga Scott Robertson, i le au le ta alo. O te Groot, o le a sui tulanga i a Tamaiti Williams, o te lopu den whole au whale leo a Caleb Clark, o sui a Maka te lea, le ua misia man au a toi lusu tolu, mo le ta longa. Will Jordan, o wha se li tulanga wingi te mutau a tu lei Sevu Rees, i le au whale leo, ma Barrett, o te moi le ofu numeris malilima. Ari Savea, Sam Kane, ma Wallace te titi, o tu mau pe au tafa ma tua skalamu. I le kapiteni i a Scott Barrett, ma tupo vai, e pe lua i le tuanga loka. O no le pou i a Fletcher Newell, o le o avanoa, no se manua, o tofi ai pasili o tosti le no fora whale o reo, pa ta sema a safo o mua, Tamaiti Williams, Sam Derry, Luca Jacobson, DJ Veronara, Anton Leonard Brown, ma Sevu Rees. Talo mai lua ma le tolu e le toi se i lava ma le All Blacks le po le Bledsoe Cup i le vaone e tunu lua o le talonga mo mo e fai e sini le fai ngole vasane ma le talonga lon lua e fai Wellington le vaso asau le walu mia o mai pepa o fale o lango ina le socio fai pele ngale rolangi le Oceania le World Boxing Association Oceania ia le fai unga o le se sengo ai a fama sino le sa tu ina tu ia John Park le mano malo i le champino le WBA Oceania i lau panga o le Cruiserweight. O Parker le usolu episodia i lau li Joseph Parker sa avi ele mano malo i le la puso anga ma Ali Veretti kau yasa o fiti Hamiltone i le Varsity Wai. Ta pa Pristina le WBA Oceania Phil and Mash se fiso soani mai i fa masino fa va malo i fa pelenga to tolu. I no ta pa to i le ina le ato le puso anga Parker ma kau yasa whaia ia la tō whamasnonga la vai lai tō ia. O le la sanga ino tusi ai le pule o kau iawha whama ana ali i le prestene. Ma tā ua matua iai whamasino le whai tū awa la tū whai unga i le awa le mana malo ia pāka. Ma ia tō iai o le esti whamasino na o le lua fuso anga te tele whapeo whamasino ai. Ai o le esti whamasino o le uso le tama fusto Kiwi, David Eka, o lo wha lauteleina e lupesori ai la Joseph Parker ia la fuso anga. Ai wa whaalia ne e mash. I le mai ai ona toi whaia le ilo i longa o le fuso anga mo se whautuanga mai whaamasino whaabao malo. Ma au tase lo whaamasino nei e awa le manu malo ia Parker i skoa iwa o no le iwa wha. Iwa fitu le iwa tolu. Ma le iwa valu i le valu lua. O le isi whaamasino ma se lau pari Queenselani Brad Vokal la ia whaalia. E lava e fōringa mai sa pise le fuso kau iasa o piki, ai sa tele ava noa sa ia misia, ma sasi solo na fustu, ma tele ina misia ia na tu ima soa, ai ea paka, e le tele nia na tu e tongi, ai o le teimi lava e wha mamuru e na lima, e sao sawa, manino, to e ai lelei. O le tamata i tenisi sa avea mua manumera tasi le rolangi, to e whawhaora mana malo e tamara sanga te tele le Grand Slam, na e omi Osaka, o le ato e taliu mani au kilani ne tau sini o le tamara sanga le ASP Classic, le ne to mawhanwhana, e le tamara sanga tenisi tamata. O le tamata i a pandi e luas mo le ono tau sanga. E laka le lua tau sanga e le toi ta alo e au fiai mani malo longa ilana pepe sa whanau. Ai o le ato e taliu mai au kilani mo stei mo mutalu mai le tamara sanga le ASP Classic o le Ravis mani fitu.
Ta ia whaari ai li poti o fia toi te liu mai mau pongi tulanga masani le leo o Kirani. Ai mai sere te aro li ka amasanga o mista e le toi te mai. Ta ia ta o foi o li te muri sa e o Kirani nei. Ta wha ta amilo ai oia e se vale le helikopta. Ma tilo i mata whanga mana nea. O le isi o mea na te toi mana toi na o Kirani. E sili atu le lei o la nei a ole. Sa mangi. Tala nal nei ovi maua te ala whani te tau matau si le lei nei a tātou whanau. So i fuia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Whakamali nao le au vipese le Vaimaunga College, po le kolisi o Vaimaunga i le nei vaenga la uli sau ia tu mai lau lima i o e tau ta sisiva ma tau e tau tau tanga me o le lua la mo i le rei au. O le was full fitu miru tu te e neiling July tasi le tau tua le Radio Samoa po le kalam me o le au lima funga mua se ulia le July fa i le fiafi nei. Mole antilanga fa taile sunga ya se uli malau le fi mo ata totala e pe ora uda tu le July tasi le nei fo ia woli ya wala le longa pu ili o lo topa ia
malo o tō malu a whaina emisia au te pole toi maua leisi whaapoponga I lei tulai lua I le au nei. E isa si o stasi o tātou whaatalaruanga o la whapeleo na au nātu isa taimi e leo toi mamau. Ai a whai o nei te lala I Ausitalia. E mai se lawan tātou ia I nai New South Wales po I nai Sydney. O lea ua saunia le fono Samoa. Ia le whaamoe o whaingoina o le Samoa Cultural Day. E whaiele I le masina fo le masina o katopa le aso fitu lea pe a tātou au lia I le alofa malanga leo le tua. E whai I le Liverpool Whitlam Centre. E amataina le mai le iwa I le tai au ngai I le whai. Le fiafi a whai o nei te alalama papa au I nai Sini. Ia a wani ngala ia te oe ia le Samoa Cultural Day. E whaiele le masina fo le aso fitu. O le masina o ke topa. Whaia mai le iwa le tai au. Anga I le whae le fiafi I le Liverpool Whitlam Centre. Ia antono nei lau si le fia. Umalawe o tau lea lalama papa au ina I Ausitalia. Ai o leo le a tātou se atu. Ia wha awawina ni se o tātou wha a fia fianga. So I whewhiloi mo I lātou. O le tuli tau ina le polakala me foi. Ua whae goina leo le areto leo la. Au te pole. A whaole tu lai tasi le au le dei la wha peleo na awina atuai. Ea se wha poponga o le porokalame a reto le ola e pei o na masini ai malasunga ia pasta la whae le kopa. I make you right. Oh, Masina, mo emitio falling na, leta imito nulia, tu fa asipa ile aniva, o uno follow. Solo ma fauna lo utino uamaniti lo imata uamalini. Me gonna love you every day and every night. Nothing matters more to me than your smile so bright. My beautiful Ali girl, you make me complete. What happened to my witness? I make you my queen. Baby, I love you to the day I die. You know I'll always be by your side, girl. You know it's true. Oh, you know I do love you. Angin maya iya se matani, se momoliatu se tali, ya te ia si pema ilo unia nganga fia maua pese mafutanga analea ilo alofa semanu otele lava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Hi, Radio Samoa listeners. This is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa, 1593 AM. So from Mali down le Levina Records ma le pese tuai Maria ma alapati ya le pese sa o sa vali so sa hani utele lo poto isi sa vali so sa na hani lo ngala o le tele le oi so e anga I o femere so e ka ko hani ngi e wa le tau foi le tau mate tu le winga le pese le o man tota to isamo e o le via uma le to via fi le me ai e ona failola ia le tala foile ka kola la akui ka kola la akui ole ia tailo polena ia pe o foile foile le pe amana vanga ruenga tu foile la vonda malo si tu sa vali tu lunga tanga lo so isauhan ia tailo ka gidilo ka nga me ka kile ia ru ka ke su e hani nga pikongu ai malo le nga lu malo le on sai ole
O le asana fina whailo mai isi whina ngalo le pulenu o le lau mua I Wellington le jamai tai ia Tory whanau. O leo ia ta wai. Whai mai, ona o le taunga tā o le soi fuanga. Ua whapele ona I whaatau e seina ila na ta vale. E tau whiso soni e le taunga tā o le soi fuanga. Ia, o le whisili tele tula I mai I. O le a le mafuanga wale ni whaatau e sele ta vale. A le pulenu o Wellington. A o lona tutongi e maua I le tausanga. E fua le I wha maunga pe o na tuu ina mai. E se lau valus fulmale I waafe tala I le tutongi al polenu o le lau mua I Wellington. O le maua le tausanga. A le whai mai, ua taunga tā le soifuanga. Ia mai le o tā ua mai pe fia le taualan tā vale. Ia e se kako ola wa ipo ai te leo la tutongi le foi ngā ruenga. O le avea ai, ma polenu o se I tū mā lopo o se pitunu. Ia, o le whai mai le wha matalanga I o polenu ma councillors. Ia po sui usu fono o pulenga nu. E se uma. I pitonu te tasi o New Zealand. E fua le to telo leo whai o tangata. O lo iei to tonu o ia pitonu. Ia mai e le nganta fo I lea o le la tumata fo yoi. Ia ma le telo I tu la. O lo wha pelea o na ngā lunu ai. I to tonu o pulenga nu. Mai e fua lea tutongi. Ia po ia tutongi. E le vaenga lewa tā ua o le Remuneration Authority. O le lai whai mai ei. O le a aipito sili o na te lele tutongi o le lato pulenu. Mai le masina o iuni o le neitau sanga. Ia, o le foi o le a toe a foi. Si I ti ai le tutongi. Mo pulenu. Ma le masina o iuni le na whai lo mai ei. I le tau sanga fo. Ma le awa bele on toi si ti ai foi. I lunga le tutongi o pulenu. Pulenu u mai tono New Zealand. Ia, I le tolu tesi ma le fitu pasene. Ma ka ukia. O le pulenu le antatou nei au kilani. O le whai mai. Ona o le tote leo tatou nei au kilani. O le maua e le li I pulenu u ia Wayne Brown. O le sili lau ngā tongi. O to tongi o mene o pulenu. Tolu se lau ma le ono afi. Iwa se lau lima sfulma le lua tala I le tausanga. O le sui pulenu o au kilani. Se lau ono sfulma le valu afi. Valu se lau se fulu ma le fitu tala. O le makua maanga ia o ke leo ngi koko. Ioe. Ia mantua fui. E winga e alue. Kongi lo ngō kongole. O le whainga pālota fui le. Ia ona sa ilela ia lea po ise pulenu. Pe a whainga. Ia e makua lava lo on sa. Makua I lava lo on sa. Ma e toe anga e inmo whala au le on sa. O le pulenu o Kalai Street. Le li o Phil Major. O lo ia maua le totongi. Lua se lau ma le fitu afi. Fa se lau tala I le tausanga. O le sui pulenu o Kalai Street. Se lau fas fulmalea. Se lau fas fuluafi. Tolu se lau I le tausanga. Ia, ona toi o tuila I le ina I le pulenu o Wellington. O lona totongi I le tausanga. Se lau valu I vafi. Fitu se lau I vaiva. Ioe. Ia lona winga. Ko iki a se lau I vasfuluafi I le tausanga. Ona so o tuila I lea mahamele toni. O lona totongi. E se lau valus fulu fitu afi. Ma le fitu tala I le tausanga. Ia. Na o le to alua la vala pulenu. E lalo ifu. O le se lau afi tala I le tausanga. O la totongi. O le pulenu ulea. O le pitonu ulea o Chatham Islands. Ia o le maua le lima I vafi. Lima se lau tolus fulma le lua tala. Ia malona sui. E luas fulu lima afi. Se lau onus fulma le valu tala I le tausanga. Kai koura, valus fulma le I vafi. O le sui, fas fulma le lua afi mono tupu. Ia? O le kekele ngā kongi purengu o e peo na wawa. Ia le telepi tono li sila nei. Ia a whai o ngai ki via purengu. Soni, alo koring. Alo e koring. E ka fia mau fo I saka vangoka ke purengu e se I mo saka koru se namba wherkausanga. Whaantalo whaantuai. Se uso ia Paulo Arona le li pole la unanga le tasi. O lai mafuto mai nai Brisbane I Australia. Ioe. Na fiula so sana hani nei New Zealand. Ia la walu e toi su e fisi sianga hani oi Australia. Pele fale ali. Ioe. Ea o lunga Facebook soli. Ia le aila. E fofu e lau whaalonga lea mea. Nga waa manga ka makang ka su e ka kohani lunga Facebook. Ioe.
So ia ko ke fia nga me oi piki me ka me kia o ngala so ia ko ke fia nga me o le manga yo melina ai o to tongina yo ila to o le ai e tau o le la to te fa to tai ele nga tai se leni ia tu la fon o lo pule ai ia ta to pi to no ese uma I to tonu o ni sili Please allow extra time if you're heading to Auckland Airport. Things might have changed since you were last here. We're making some temporary changes to the roading network from the 19th to the 22nd of September. Please plan ahead. Find out more at aucklandairport.co.nz. O le AK Auto Repairs I le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui tauthi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tamale, talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs I le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua lima fitu tasi o tasi lua. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu, wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Whaletusi, po le Public Library. Peter Drive Doctors, Clinics. O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pue pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au pu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal. Ma apili le Minister. Tanga iana I le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia whawhilo ai tātua tunu o mai tātua polkalame o le areto le ola I le nei fo iaso I le alofa ma le angli lei o le tua ma lor so I fua manui ai tātua tunu. O le mua le konito mua al fai upes fuluvalu e whapea a wā o le mata upu po le whi au I le sa tauro o le valea lea I o I le malaia a o le mana o le tua I a te ila tau ua whao leina. Al mta upu mo tātou nei aso whaupu ina whapea o le tāua o le sa tauro o Keriso. Ina me le mwhai ona e malamalama I le tāua o le whiau o le sa tauro ma le mata upu e winga I le sa tauro o Keriso. Se ilonga e te whaamaua lalo ma e talia le ali ina tautau I le sa tauro o nona suafa o Yesu o le ki e te malamalama I le whiau o lo talia ina o le loto mawalalo o le ali whaola sa tautau I lunga o le sa tauro. E il tala I le ali I whailaunga whatu fauala na whailaunga I umai le aunga tuspaia o mawalunga lo na mawhau malama I so se matau sili o le tuspaia. Te wai umai wa sauni alula na malanga I Roma e tawhao. Ia mawa ai mea fo ile sa ia ile urua e kalesia. Ia ona whailo le ia yo le
tala alana wo ai alu i Roma ai alu Italia ai alu la ele ia falsa ta ele ngol ole area na ele te mai chapel na fe mai olo ia ile ata mata utia e winga ile fa sa te roina o Yesu e fe mai lo tala le i skola le fa tu ai ulang tu spe okay a wo Italia le walu vai ia o lo le Italia alu lo le su e mau fa fanua e latu sinta mai chapel sinta mai falsa pe tu fo se no itu ya alu lo le e latu e sa to ina ole kia te ko le falsa sa walto ina fa mai o nga i mai te mata ile ata o Yesu sa tau ya fa mai le i fa mai la wo manga ia le ka i te lin tanga te o mata ya fa mai lo le ke te ko tanga te le va ia falsa ya okay muli mai ka o nga i falsa ya muli tu lo le ya muli kwa nga le o kwa ile me ile ata wa ngai lo ko kala falsa be ku ngai lo ma mau kwa le na manatu le o se ka ka kia su ye ni ona la ngona ma ai ku ngai la ka sa ka matanga tala tau ile ai ma se bangai ilanga va ai makanga o le va ai ma mau ya fe mai lo tala le wa ku fe mai o le akala fe mai tala ke te ka io le ka mangai la fe mai tala le ile ai ma se se la wa ai la ka mo ku se aka foi le fe mai lo tala ke te ka epe mai come closer mai so mai ka so ya mai no so kwa le laka kwa mai kala le ke te ko o ka forsa ka fe mai kala al ke te ka ya get lower mai kala ke te ka ya sini pe fa ku la lo sa ko le kala se ilunga ke fa ku la lo sa ko nga eva ai sa o le nga ilunga e reflect mai ai ya meo le aka le ma faina eva ai ma mau dia mai so kwa le nga mulmuliang o ko kuri le la lo sa to ko kuri ki lo se mea na fate ai oia e kilo kulung ese ale akale nga vai mau mai ai ese ale akale u vai kwai o pu nga ole ali fa ola o Yesu pe ole mea mongi mela tu kaka kusia le ale mela sinim ka kia ele ngata o pu nga ia vai pe o mea mongi olo tu ku singal tengata ai ole va ainga ilona tino pu nga fa mai na va ai le mamalu o lo fatasi atu ile tino puapuanga o le Mesia. Na vea le vaenga mamea na sui fa fose iai o na langona mamalingi le muifo o ngaloi mata ina ua ia vaia fo linga ma le ata o Yesu le matautia o le mea ngau iai ma le mamalu o lo ufitia ai o ia. Ke lola le songa taua hui o le tala moni ai o le songa taua se ilonga e ke makua fa mawalalo ma e fa lata ma le loto mawalalo ile ali fa ola o Yesu o nga fako e bana malamba lea ile taua o le feau o le satauro po le alo malama ile kele o ngisi filosofia kele o ngisi maka upusilsili ai a fai e kele lata ile satauro o Yesu ma e loa le mamalu ma le matautia o mena o ia te ia ilo e ke le langona ina le taua o le feau mo oe le tangata angasala le tua whawhitai le mana o le sātauro o ke riso wa lena o se sātauro na tautau wai a olo o iai le feau taua o puapuanga wa la vea iai mātou tangata angasala a o ina i mātou ia mātou tepe taula i le sātauro o Yesu whawhitai Yesu Amen.
whaafetai o le pese fitu se fulu ma le tasi a le ekalesia metutisi. Au pese oia le ekalesia e whakasa. Au pese le whakasa Jerusalem fo i Amerika Samoa le pese fitu se fulu ma le tasi. Ia e pe ona taulunga tuile polakalamena le areto leola mo i tātou le rivaenga le awoli. Mo le atualanga whaaptai le sunga i a pasta Rafael Kopa mo le polokalame o le areto leola. Mo se si whaupuponga i le awoli a tau pe tātou aulia i le alofa malanga leo le tāpa au silu. Ngā toi se fulu whamedute o le tāle o le tula e lua tāle lua o tala mai a si uli umalau leifi. Ia e sauri mai mo a tātou whaasilsilanga mai nuu a whianga i tūma lo whaapea fo i whaala potpotonga maainga. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa. O fuafua sau tafonga I Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fastful tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha mui. E o atu le whase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malo lo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au lua lo ofisa malanga. Sunga, o whenga whakao elo kawa le whau maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala au le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe. Tau tua mo oe. Ma malama I laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I watolu a mo. Se kia Radio Samoa. Sulo miru tonu talo le tula e lua nisi neo wha silsilanga le utolu mai le ofisa le Radio Samoa. A wale longa puia le ia lo utopa ia ma lo o tau mabalu. O le tātou wha silanga po le wha alinga mo mua le utolu mai. Ia a wala vai a lo no fo sila fia. Talofa Samoa ma tua le tātou Zumba o le Zumba le team No Excuse. Whapele o na whaia Yaso Tofi Masani I le OMAC po le Otara Music and Art Center I le taulanga whaataui Otara I le Afo Leono I le Fiafi. E le aise tutongi o le tātou Zumba ia ai susu mai tātou fiafia ma wha malo si tino wha tasi ai a walo soifo malolo ina o lona winga le afo leono lea I le fiafiana nei. E maua le tātou Team No Excuse I le tuantusi o leono pa tasi o leono pa se lap ia po leono pa tasi o Aleanda Crescent e inai o Tara whaafetai. O le tusi o le vau filifili ma le songa. A wadi ngalo saulo minga o le tusi o le songa whaatasi e ma le vau filifili. E mawai whaalupenga o Samoa I sisifo, anto ai ma tutuila, ma manua, manisi o talatu o Samoa, o ala ngā upu, o le matawha i le matai I le whainga o whaalawalawe, e pei o whaai poiponga, ma liu, o leo si o singa o ainga, fe sila whainga o polo, o si I whaaloalo, whaalanginga o ekalesia, e ma le tele o le ngangana o whaaloalonga, e na o le fitu se fulu tāla le tau. Na o le ofisa fo o le Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marakau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga wala mai le lua ono lua antasi lima I watolu. Lua ono lua antasi lima I watolu petuka iane le shop Radio Samoa.co.nz te whai mai ei sau oka. O le whaasilsilanga ma le whioanga o Mangiangi.
E toi wha silsila tumalanga nga wha alo i alo matama wha nau uma ale awhia anga o maangiangi o lo alala papa au i ni usila nei. O le antoi whaiala tātou whilo inga i le aso lusfulua September o le aso sa lea i le Julai 5 i le fiafi e toi talanoa i nai ma wha mautu tāpedanga mo le wha moe ua tonu e wha taunuina i le aso lua se fulu valu o September lua afe lua wha. E whaiala whilo inga i le tuantusi o le valu awa streeti o Tahuhu e polo o Tahuhu Rugby Club Hall. E tā ua telelo awa i mai le nei whilo inga e morisi whaamtalanga whaapsoti mai i le o lua tasi lua o nono tolu lua o. O lua tasi lua o nono tolu lua o. O le o lua tasi lua valufitu o lua o lua. O lua tasi lua valufitu o lua ma le whaano lava whaafetai. Silsilanga ma le maafutanga sa wa inaya pe se whea mānaia le lua a inga whea alofani. I le awa ma le wha aloalo e wha silsila antua i suli uma o le maafutanga sa wa inaya pe se whea mānaia le lua a inga whea alofani sa atu ia atua sa vai. Mo suli uma o loo au mau i so o se itua o au te aroa nei. O le awhia le tātou maafutanga i le aso lusfultasi o September lua a whea lua wha i le tuatusi lea o le 3A Wairere Avenue i Mount Albert i a po le Senior Citizens Hall i le awhatonu o le se fulurua ma ai i le awauli ma le tua mai sau la laula fonga masani tātou whilo i ai le aso a to whaina whautai o loo seinia le taitai whono ma le laulau. O le whaalinga o le suafa tangitangi a pua la oai leo o Salesantele whale alili. O awhio anga e awhiai o lufi fasi to uta sa poe ma tātufu malo to whanga. E tia ia i langi tapu o pa ia ma malu sa moa awai tu mau pea e whaavavau. Ai whaasino tonu le rei whaalinga i suli ma whioi tau i le suafa tangitangi a pua i Salesantele i whale alili. O lo ala lapa papa au i au kila dinei, ma so o se no whanga, e talo antu ma le whaalon lava e fia mausa tātou maafutanga, e le astona i neia so lusfultasi o September, i le Julai 5 i le fiafi, e whaia i le tuatusi o le 5A Cape Road i Mangele, o le amanino ma malamalama atili ai, le aunga ma le whaamoe o le nei whailo inga. Monisi whaamtalanga whaamsotai, le olua tasi tolu valu 5 i valua. Olua tasi tolu valu 5 i valua. Po ole o iwa lua tasi wha, iwa ono fitu tasi. O iwa lua tasi wha, iwa ono fitu tasi, mo tangitangi a pua. Whaamtangilo sainia le whaasi silanga le rei, e sa vea mata awha, tangitangi a pua whaafetai, ma tangitangi a pua whaafau. O le whaalinga mai li tūmalo le whanga ma whale a se la. E wala awantu ma le whaalo alu tele i le paia ma le mamalu o le tātou i tūmalo i au nei tū te tele. O le awhaia le tātou whilo inga i le astona i nei i le se fulu i le tai au whale ainga o pinati o tahu. E iai sa mata abuta wa lava e fia whilo iai le tātou i tūmalo. E mo mia lo tātou au waa po te poto sua whaia o le tātou komiti mai pito whanua o le tātou i tūmalo. Monisi whaamtalanga, whaamsotai le olua tasi, olua ono, fitu o i wawha. Olua tasi, olua ono, fitu o i wawha. Whaaftai o lo sainia le nei whaasilanga e whina mose, moe maaunga se fululima, le ai titi malu tu sani, ma laisi lia tu au pepe, ma vai ma le malo le au pepe. Ma le tātou whaalinga mulimuli mai le musika moana. Awore ngalo le tauvanga au whaipese le musika moana i le astona i nei i le Dewdrop Centre i Manukau. O lo maua pele avaroa e whaatau i lau ticket i lunga o le penga ta whaelangi o le Event Finder. Whaapea ticket e whaatau i le whaitotoa po door sales i le astona i nei. E amatale tauvanga i le se fululua i le awauli anga i le wha i le fiafi. Tala ina whaitoa mai le afo le se fulutasi i le tai au. Su mai malo ainga ma wo e mai moa i le mantango fio tāperanga a au whaipese ese o le Pasifika.
Morisi whaamatalanga tanga iane le musikamoana.com awa ia lo sila fia tili. O diksi nao tātou whaalinga lau tonu mai lau viso la Radio Samoa le rivaing o le awoli. Ina ua toe whaama le awha me rutau tā lea o leitu la e tasi. Leitu la e lua. Ai o le polakalame o le nganga ifo o whaiva. Pe o le whaatasi mai ai le te o le wha. Ia, le fionga ia pestambo le fionga ia le anto savea. O le whapea lea o na tala noa tuwai. I se tasi o lea na whaasauina lo na soifua. Mana tua le whaalawalawe tauta walele na mawai ia soifua e lua. O nisi fo i o alo matama whanau wala tātu o turu. Ya o lea la o le a maua le avanoa i le fiafia nane. Pe tusa leo le te ala i titio le lima. Te o le titio le lima i le fiafia nane. O la whapea leo na maua i le avanoa le fionga ia le antaumua po le fionga ia pesta. Ya tala noa toa i le sunga ia sasi neru. O ia le na whaasau ina lona soifua. Ya mai lea whaalawalawe tau ta vale. A ila tau ia na malanga mai mo ngā luenga whaavitaimi tonu o ni usila nei. Ya o lea o le a wina tu sa o mai lea whaatanoanga mai sa moa. Lona winga i telefia msia, ya se tasi nao moli mau. A ila tau o lea na whaasau ina soifua mai le whaalawalawe mātu ia. Lea na whanua ini soifua se lua. I lunga o le awala tele. O le awa fia, toi tonu la mala afa minu tele, toi o na tale o le tu la e lua i le rivaing o le awoli, sulu mātango fia mai ave o le lai wha mangoi a tātou tanga mea. Talo whantu i le i nai fea i Malapone. Le mauto mai el tamai a wha utai a mosa. E mauto umale wha atasi me le rivaing o le awut, ma loa ngā lue. E ma lo fo i le no fonof. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Lima y luna, lima y lalo, agua leso on a fire. Va a longo, mele música, ma esiva, siva mai. So esa banga, pasa fica, ma etene, tene mai. Sa ole pisa, no more misa, ngalo eva, eva mai. So banga meke, ngalo eva, eva mai.
tala fa foi ta po ngana tunu le nei tula tala mo le nei foi pa ngola so wala fa mai tala tumua palo te yo ni sila ni nga fono fa tonga malo fantasimo Israel tu lo territory Palestina ta pala usu fono le joko mi sa mo aku ma va ko la ko vai la fa fo mai fa toa ta longa fa sui go foi Scott Robertson mo na au mo ta longa mo le Wallabies fa mai it fala telino nei tala. E fiklea moto sui awa iar fono taita ele Pacifica le Pacific Islands Forum o avema sui awa iar fala tonga malo o fatasi lo te teiri unga fono fata otomo Palestina le Palestinian Drafted Resolution. O le unga fono e fatonu na Israel e fa mutali a loa e unomas fatuai o lona fasoli tu la fono o na iari territoria Palestina i tono le se funma le lua masina. Sama fuli le palo tal farap tonga malo o fatasi mo le nga fono i se laulu se mo le lua tunu sa palo talangolango i le nga fono le ai awhia i mani sila le at Solomona ma le Marshall Islands i le nei tulangi. Ai ofiti Nauru Federated State of Micronesia, Papua New Guinea, Palau, Tuvalu, Tonga sa palo te te iai. I le awha inga se mo le fatunu sa te te i le alafo i le fasu mo le tolu e le palo te awhia i Samoa, Australia, Kiribati, ma Vanuatu. O le tele mo te Pasifiko lo mo e so soni mo aki na e maya Israelu. Pa le enemy star vai fa for New Zealand va vasta mana e Winston Peters. O le palo ta i o New Zealand o se fa ilo ta o le lango o le tula fo no fa va malo. Ma se mana ongo le fo i le fa va ina le o fa inga malo ese lua i le va ni tu lua for the two-state resolution. Ai o ile o fa le Peters. O lo ia ila va tu ngorungo New Zealand winga i va ngo tu singa o le iu ngā whono. O tā mamau e lele min star soi fua malolo ino mafau fau Matt Doozy. O le tau fia o le toi whawhi ngā luenga ino tangata le matanga luenga le soi fua malolo ina. E le tau o nā fia i tau tua soi fua malolo ino mafau fau. Ma ia tau tino ai o ia lava o le astepu le tonu pe awhai o le tūlanga le nā iai. E le mai ai o lan tau talanga le konferenista le korisia fua mai o mafau fau. Australia, New Zealand, the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists i Wellington ni vaiasto. Sa sitting in Minsta, pe ai se ai au foi polo kiki, o na fa wa wai na fa fikia, o lo ta fia le fa fa ngalo ngai no tangata. Ai oni so tau tu o sa luma o poloka, le filia leo tangata fa ngaruenga. Ai sa tali tuzi, o le ta upusala ngai komit filia le parlement ni vaiasto wo nei. Le sala tau foi fa mauni ai ma le office stilia o le soi fua malo loina se pulea i machi apa e le o yese afia ngai pilingo tenga whaingaluenga e po o onga whate i tai mo tenga whaingaluenga o soi fua malo loina o mako whau o se whaamtalanga sa te memu ai ai nisole lua se la o sui awa i lea konferenisi o nisi ta lulu se tūlanga o se le te tonu ma vave ai ona lui te wina ri te fono re polisia New Zealand, Dr. Haran Thabru, se fo mai whapitoa tōng whitinga ri whare mai o te maiti ri Starship Children's Hospital, i leli Mingstan. La whaalia e Dr. Thabru, o lo o a fiatu sao i lato i le whai unga, ma o lusi ni se to olu sa mana nao, e awa iatu le lato vaengo o whainga renga, o le melia, e le o sao la na whamtalanga. Ai sa to e tali ai sa to e whaalia duzi, sa manino lava le lato fa moenga i au ne e sa pia ngai nei tau tua ma o le sa fa ma oti lava se pole ai apa i le au faili poti i le o ye sa fianga o le fa o pongo le waka chamba o fa o popo ina nei i le tusi fa winga opo fa Britannia ale Oxford English Dictionary e au fia i ma le upo ale Philippine o le waka chamba le mastani te le ai ona fa loina fa ngai finga fa por piki New Zealand nei le wa fia i upu fo tu se le tu si fa li upu muni nei o fa manino inai o le waka chamba o se suilo le parlemene feoso so fai solo e parti vai taimi o no fo ingar parlemene o fa li ai le tu si fa li upu o le foi tau o le waka chamba sa fa ngai ne tur mai le afem se la i spruiva o se suilo le parlemene e suia parti e awa iai o le tula fono pito le tamai le waka champa sa pasia le luavi se funga valu. O isi upu maori ani msila wafia ile tusi e ele tikana ia po tumanganu. Tikana maori, tino i tu aingo anganu o maori. Kapahaka, ia po kulupu fa tino ata fa maori. Mahi, por ngaruenga, Philippine, pusa fa malulu fe avai. Ditch, vasta tase mane. Aotearoa
Aotearoan. Tangata o lelele o Maori. Po Aotearoa. Wa whaatupula ia le numera upu wha Maori. Wa whaopopo i le tusi whaali upu i le wasta mamai o latu whaali nei. Wo o le taimi e tō tele toitang te Maori. Mai si tangata e reo Maori. E whaongaina ia upu patino. O le tele atu wha amtalanga ni vainga fōu i le tau o whailo e o ni sila o whaata o toina le vevela i tele atu to e stau sawa. Na i lore mesa ia i le manatu. O le atu nunga mai alava na iere wha moe e wha wau le vevela. Ai wa whaari ero visu silo scientist mo le tau le vani manimo malama tianga. A le ofisa o le tau o le niwa, Andrew Tate. O wa inga fōu i nei, wa whailo ai o sili atu le stau sawa le vevela. Mai e tā wai o tā o tele i tangata o na whao ngā i a wha maunga munamuri nei. E tā pena ai i mea o le anga i mai. A whai anga tunu e tipi lalo kasa o na e wha amtuina le ea. O New Zealand wha ono 2 centigrade degree. O le ave vela toi le whai ungole centuri nei lore mea o iei nei. A whai e wave palasi lalo le kasa e wha amtuina. E tūmau lava o na tele atu le vevela o New Zealand le o decimal tasi centigrade degree. I le whai ungore centuri. Whai e Tate. O wa inga fōu whatu a wha amatuina nei o i loa umai le whai o si me vela o iei nei. Nei lo me sa iei teimi uwa vai. Mai e tāua foi o lo tilo e sa antisi pe o le ale mea o i tuatu. O le whao poponga o le vevela. O tā pāe le whaatonu a ona soi fua malolo ina sa mo ia sui sfono upo le fono ta i ulo malo le tau pulenga le Commonwealth Heads of Government Meeting po le Jockum. E iei mana onga mo vai lau whaafo mai whaapitoa la te mo mia. E o aku ma wako ala ko vai lau masani. Ma masini e tārawhenga iai. E si li mari tolu a fesu ia wai o iei whaamua mo e whaatasi atu le whorutanga le masina. Po. Ta whaia lea tārsanga ai ono Dr. Alec Ekeroma i le televistasi Samoa. Ina ia tui ti te eto pe whaalu. Ai whaapitoa le whaatawino vai lau whaapitoa ma masini. Whaalea e ono si li mani whaasela wafeta lau whaalu i vai lau whaapo. Ma ina matanga alua ngasoi po maloloina i tā penanga mo le whontanga. Mo atu sa whautua ina i sui mea tunu e maurunga le tūlanga la matia o iai wha mai. E whaiani ala tu tui pui mole e ma pox. Sa ripo tia ele sa mo observer. O le vaengo ngā ruanga la vea i whananati mai New Zealand po le paramedics. O le ai sa mo e so iai lau whai ngā ruanga i le tunu u a o tani malo ai. I se tau a whianga pito chili atu leo ne tele ua whai ele tunu. Ripo tia ai e ono i te awale whare mai al St. John mai New Zealand. O le a tu whaleo leo. I no fuanga SS mpare te malo te miole po tanga. Ta wa fo is mo le ono ta vale fare mai ole ai ai spur fa. Ora pa mo tu no fuanga fo tanga SS. Pa popo ia fo mai fa lo te fale. Ora vai ngo fo mai fa le ole fita America. Ora au fainga renga ole so soni. Ora mai mo no fuanga mo tong kinga i le tono. E talo le po ia Ethan Tikrut, wingia Caleb Clark, mal fu Petia Bowden Barrett. O toi te liu nei le au e mo mota alo le u Blacks mo le talonga mo le Wallabies mo le po le Bledsoe Cup. I le astona i sini. E whai e swing o whai e whai a onga Scott Robertson i le au le ta alo. O te grut o le a sui tulanga i a Tamaiti Williams. O te lopu den whole au whale leo a Caleb Clark o sui a Maka te lea. Le o misia man au ato e lusu tolu mo le ta longa. Will Jordan o wha se li tulanga wing e tomu tau a tu lei sebu rees. I le au whale leo ma Barrett o te mo i le ofu numeris ma le lima. Ari Savea, Sam Kane, ma Wallace e Titi, o tu mo pe au tafa ma tua skalamu. I le kapiteni i a Scott Barrett ma tupo vai e pe lua i le tulanga loka. O no le po i a Fletcher Newell, o le o avanoa no se manua, o tofi ai pasili o tosti le no fora au whale leo, Pata sem a safo o mua, Tamaiti Williams, Sam Derry, Luca Jacobson, DJ Veronara, Anton Leonard Brown, ma Seve Reese. Talo mai le roa ma tolu e le toi se i lava ma le All Blacks le po le Bledsoe Cup i le vaone tu le lua o le talonga mo mo fa i sini fa ngole vasane ma le talonga no lua fa i Wellington le vas asau le walu mia o mai pepa o fale o lango ina le socio vai playing ale rolangi le Oceania le World Boxing Association Oceania ia le fai unga o le se sengo ai fa ma seno le sa tu ina tu ia John Park le malo i le champino le WBA Oceania i lau panga le Cruiserweight. O Parker le usolu pesoria i lau li Joseph Parker sa avi ene mana malo i le la fuso anga ma Ali Veretti kau yasa o fiti Hamiltone i le Varsity Wine. Ta pa Pristina le WBA Oceania Phil and Mash
te fisoasoani mai I whaamasino whaavao I whaiperenga tō tolu, ina o tā pātoa I luina le atau le fusuanga pākama kauiada, o whaia iaia la tō whaamasnonga la vai lai tō ia. O le la sanga ina o tusi ai le pule o kauiada whaama ana ali, I le presidene. Ma tā ua matua iai whaamasino le whaitu awa la tō whaiunga, I le awa le manu malo ia pāka. Ma ia tua iai, o le isi whaamasino na o le lua fusuanga te tele whaapeo whaamasino ai. Ai o le isi whaamasino o le uso tama fustu Kiwi, David Eka, o lo fa te lauteleina e lupe sori ai la Joseph Parker ia na fusuanga. Ai wa fa lia ni mash. Ina mai ai ona toi fa ia ilo longo le fusuanga mo se fautuanga mai fa masino fa ba malo. Ma o tasi lo fa masino nei e avere manu malo ia Parker iskoa iva no le iva fa. Iva fitu le iva tolu, ma iva valu ile valu lua. O le isi fa masino ma se lau poni Queenselani Brad Vocal, la ia fa lia. Lava poringa mai sa pise de puso ka viaza o peke ai sa tele ava no sa ia misia ma sasi solo na fustu ma tele na misia ia na tu ima soa ai a paka ele tele na tu e tongi ai ole te mi lava fa ma mulu na lima sa sawa manino to ai lelei ole te mata Jenny sa ave mo manu me tasi de rolangi to fa fa ma malo ta mo sa te tele le Grand Slam Naomi Osaka. Olha, atu e taliu mani au kila ni ne tau sini hane tāmaru sanga ASP Classic, ili ne tō mawhan whana, ili tāmaru sanga tenisi tamata. Olha, tamata I a pandi e lua simule ono tau sanga. E laka li lua tau sanga ele I toi tālo e au fiai mani malo longa ila na pepe sa whanau. Ai olha, atu e taliu mai au kila ni mos teimu mutalu mai tāmaru sanga ASP Classic, ole ruaga simule fitu. Tai e whaali ai li poti, o fia atu e taliu mai mau pongi tulanga masani le leo o kilani. Ai mai sele ta aro li ta sanga wo o mistake ele to te wai ai ta wo foi o te muri sa o kilani nei ta fa ta mi loi o ia se vale le helicopter ma tilo I mata fanga mana nei ole si o me na te toi mana toi no o kilani e silia tu le lei o la nei ole sa mangi tala na nei o mi mo o fa funny te tau ma tau si le lei na ta to fa now so foi Fatalo fato lau tala le nei le tau mo le so ma le asa tai au. Wingo le tau mo le so e iai taimi au fiti ai le langi I au e to ulu nai timu fa solo ina le lei wingo le tau anga iai tu le au uli pe tai o le ai nai timu to ulu I le poa na nei. E angi malo si mai matangi mai le tu sifo la tunu I se taimi o le au uli. O le vevela fa mawina mo le so e se fulu valu tikeri ma le malo lua se fulu tolu tikeri. O le angoto le lai le afiafia na nei le se fulu ono minute te ai le tu lai ono. Mo le aso atai ai ma mawhati munga wha apea whait tili ai o le a whaiti tia anga I atu I le awa uli. E whalongo ina le angi malo si mai o savili I le awa uli, wha solo atu ina whaiti tia I le afiafi. O le vevela wha mawina mo le aso atai au se fulu valu tikeri, ma le malo lua se fulu tasi tikeri. E o soa ele la ele toi fast food valu minute I le tu lai fitu, ma o le angoto I le se fulu fitu minute te ai le tu lai ono. Ma lau tala na o le tau mo le so ma le aso atai au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Safalupe langona le lo fa e o isina I puvai wale onga e tau vive bemne metinga au le tu in the fire me Ani o elangona mai famule mole lo fa mai so watele la va sa inetinga so ani mai finger tawe I know my oi wale ma fire some more wale ma fire some more Tangi, he has so
watelela maru sa inetinga susuani mai faina tawa yai au no ma oi wale ma fire simoe o simoe wale ma fire simoe o simoe yeah vamos maya manga omia oi le le se moi fa solo ma fa wa ku fasiri hani e po fe e oi manga o wa le sakala fa ku o fa le o ku fa pe ai fa mai ai so manga kule alo pe ia iluma o ngai o ke me o le lo fa ke lo loko o wala ba ke nga o ia sikia tola o ku o le kai mi mo o ba ia i o fo linga ma lo la le ma o winga io su mai le fa nga lo winga ela ona mai fa mo le mo le lo fa mai su o te le la ma sa inetinga su ani mai faina tawa ai au no ma oi wale ma fire simoe o simoe wale ma fire simoe o simoe yeah Suka mali na sunga ya fai pa ua ya kopo ma OG. Ya, malapisi wa fai koina ua ilango na mai. Ua ilango na mai lo vai ma lo fia ai. Se fulu walu midu tupu te ni lein tulai lua le ni vai ngola oli fa malo antu le sunga ya se uli wala leifi mo antu tala. Piona fa funga lo tantu tunu. Fa malo tu foi fish malo li ngan we malo le au solo mai e sa uni e mo tu malo vale ma tu me le divang ola u tu sa uni piki le fa na wow yo ole us ful van mi tu te ni le tu lai lu te le wa onga tu wa le ta le tonu e po le te le ti le ton yo ni si fo yo onga ele u tu umi se te ya ona fa nga solo no le ola tu suenga o le fa unga o le tu sanga le nga tu suenga la va ya le onga ai fa pe fo ia suenga le NCEA po suenga le malo e of ya le level 1 2 and 3 singa suntas fulua male se fulu male tolo o tau tala no antu lo wan tali polo wa fine ya to le me mana o fa pe umala na onga mele kolisi awa no fo ma fo ne le leila va ya o kai se umiona se fulu male tolo tau sang ele o stemi pupu yo sfulman tolua tausa wanu tamji tila mantu alu mo moi oila onga amata ia pe avi oile daycare ala talu e te finga wen e molona ia amata tulia onga tulanga mo mua e va solon toilunga le intermediate yo ia na alwan toilo le kolis e umalar kolis olisi la fsil fe fa wa ia ia lu mana yo na ia tanto wala mafana le titinga inga ke usule kaya alu ile po e whainga ruenga. O le ale lumana. O le teimi le leia ale nei o le tausanga. E wha tala noai. Ia nei an tātou wano ma whana. Whai sili ia. Whai ia. O le ale mea ngai ke manga oi whai. E iei ni seo tamaiti. E matua le mo o mia ni whasili. A wā lai te vai an tua fo i lele ala tuli poti e au mai. O le makua leia. Ioi. O le nomi. O na umokwa se kia ka manga mo le anga iatu. Ia, i le isi la asanga o le olanga. Pe a mai a mele kolisi. O lona winga. Universite. O matanta ese. Ia ela malisi mea. O leu te wha longo ini. Ua ngase le tama. Ua wha le tonu ngā ruenga le tina. Ia, o na amatolo leon tu lei ana i tantu wala mawhana. E o e whai ngā ruenga. E fiso soani e tutongi e mawha la vai an tātou pili. I lisi o na tū, o le matua te lea o soani e mauma i. A o lisi i tū o le tupe le mta upulea. O i, o le la asola antua i tua iu. Male o la ngā o au ino le tami titilea. E pe o na o au ina mai ei. I le se fulu tolu, se fulu rua, pe se fulu tasi fo. I a tau sanga. O tau ti ngā o e le tamama le tina. E wha sa uni le taia. Ave iai le tupe. Ioi, ave iai le pea se e vai. E wao, le si ngā mea le makua kere ai le ngau o kako. Mo me i o pe se e vai. Usa ele a koa se vai aso.
leilo, le a kose lua vai aso, malepe, le a kose masinga. Wa koe kangi mai fo i le sipe seva. Yoi. Ia angu sa vo le wari e fa ya maingi se vaeri e le vi fo le rinke lu ma ko fa ke lu se vaeri. Ai le winga ola utala. O tala no o lu al tama maltina. Malefana. Po le a le sila sango le lumana i o tamiti. A wai pe ia le emo le mata. Le tupu wa e o meni o fana. E ke ia lu fa mai. Ai, la le wa lu ku yo le. La wa lu e a onga yule. Ya lo na ola bole ko fi amla onga na wa lo fenga wenga yo o mele u ma mena e woni ma wai na ya le tauti nga o ta to matu ile fa onga ino fa na yo fa ngo foi lan fa ye il tana fa yan ona ali ko ngo e ola ke ka wa ya ko ya o nga e se ale me nga ki nga ye ama ina e te sila fiai o el tamamal tina. Le mele le mafo le tamatiti. O iska maki. E le kai fia karangoa ku ia auru. Eoi. Le ango le nā tura nā o meni o tamati. E fia antu is tamati. E o tala noa. Ia la tau wo. Lei o i le aonga. O la tau wo lai o i le lotu. Ia po o la tau ankles ma la tau aunties. O nisi tengi. E fia antu le tamatiti. E alua faa soa. Ilona nana po lona papa. Au tanto matu. Yan me foi ngai le ngai lu o ke so. Me foi ngai le ngai lu so nga e lunga. O isi tamiti. El wako ile spuka ringa le oke an wako ile siku. O isi tamiti. O le vave o no o tia. O la to loto mo la to ngona. O le mena e te e vala au kolo ye peke e aku ye. Mua fa u mai nguku. Yoi. Lua ke fiwa kau fongo. A sau foi lai foi semea. Ia le fa ngai tanto le upu foi le le fa ali. Ai bangalo ya tanto. Ia le tong. Po le leo le te fa ngai na tu tong o le tong wai. Yoi. Ana fa pe o oela ke ku mai o le mele ye ye se utama. A o le vala au ku se sifa pe ngai ya ke. Pa makai ke via fa longo ye. Pa amanta e te fia fa longo i lau si o fonga. Pe anga fa pe o sesi ngai vala au on tianto. O le mena fa pe na istamiti. Ioi, o kamanga e ngua a mawanona mal telefoni. Ua silia tul tamititi. Le kalakala ngoa male makamaka ilang telefoni. Na ilo le faya to se upuma stala ya tatu matu. O mea te faya to ya uya. O mea ua ova ai ia. Ma mea ua o mori mawina. A ere i loa la whaile a wala i te tala no ai. I le tama po le teine tala vau le la umale a onga. Ia po la tau fu ia la wai o le universite po a onga mtanta a sesi. E iei le teine. E re koe sahoa i eise upu. E iei le aso. E ke fi ue whaakali e kulefani. A la ua whailo na loto. Ma lona whira ngalo ma malu. Ioe. Ia ngoso no le ilunga o lo koko mawalu. Oso kwa ilunga malo fiva. Oso kwa ilunga malo suka. Ai le se toi ma fo tasia. Bo fele sa wad ma fu angale fa le tono le va tanto. Yo. A fai o se mele le mo. E le ka fu la ngal le mo tamati. O le fingo fi o meni utamati. Be a tanto fetango fi. E fa fingo fi le ngana. E te fe sota iai. Ifana. Yo. A fai o le mea foile le fia ka makiki. O le ka alonga. Ta alonga ia o lakapi. O i ngana. E mo moli e kwai fo ile le maa wai a inga. Ile whana. A fai o le nanga ko oe makua o pongi i rau ka alonga. Ia ka kau foila. Nga le leila wao. Ai le va pe foile le o le anu o le pengi singi alua ko le mea ai alua ko ma se e vai makupe. Ai fa le tonu e la mala wao. O le mea ngau ke piki ai. Le sistema Amerika pe a tanto talno i mene yo a onga maulunga a fika anol ka me kikile na ka pifa Amerika oi ele e kaunga maua sanga scholarship e ta tau ona le lei ana mea onga e fai yo ka kaunga makwa ko anga ile au ye wa be ngai
A uma le taalonga. O le ale me tua i ele tamititi. A la vea mai le taalonga nai fia iai. O fea le si mea la anga i. A wao le singan tūlanga. A whai o le matua fia le tamititi temine i le taalonga. Fautua iai. O tua antu le taalonga pea e la vea. A wai le ia se si e kingo ua mea i la le laringi. Po le alfa mai le lei fea. E iai le temi. E ono wha amanu ali ai. A whai lai wha amanu ali ai na le pau leo le mele na wha amui moi. La le si mei tuan tu le taalonga lea. Ia po le taleni lea. A wai leo tu e po mala e le si le whanga fui o le tantu o tunu. E iai nisi o lea na tupu le mele. E tantu tala no e le taalonga le lakapi. Ia wanga pangwanga ka alonga nka ko pepese mai i tantu i lasu. Lea e o mai le nei vai tang. Ia nai te si le fia mau tantu i loa. Antono o le tele o le pasene, o ala matam whana wale antonu, lea na maa losi le mele o le taalonga nakapi. E le iano tele, i le tūlanga fo ilele, o le mai ai o le nakapi. Ia po le nakapi riki, ia po o seisi an taalonga. Awa o bena, e a matani, o na tala noina, a matana whaaso o iai. Awa o kua ko meanga, e te tauna iei le vai, e fall back iei le whanang. Ioi, a wai, e le ai ia se ka alora ka pi le kōrus furu fās furu kausanga. E le ai ia wewhai le se mea whapena. Ai atu lei o tula iei ma le mea onga foilele. A whai o le fia iei le tālonga na. Ko le ia ko iei, le whaapisi nisi. Le whaapisi nisi, po le whaafai a onga, po le trainer, po le nutritionist, po le ana ko inga mea. E o whaakasi marka alonga nga. Ta tonu mai oi, e mawai i ngā marangārue, ala wāntari i pōla wafi. Ala i fia ele mea e alwe whai. Ai a wala fōsia hoi le, wā ole mea nai tupu. E mai maua i lau taimi, ia e mai maua ntua i fōi, ia malau mālosi. Ai e se ale mea la ia ngā i e kamaki, ngā e kuri a kule e aru i oi le ilanga msenga lai whai. Ngā kua le train kai le siti, ka amilo mai e ilo. Ia fua no marka ko kaulanga. Se ino ngai ka le fa, ka le lima, ia fua pu e mai fo ile si train. Ia, malau le ilo, ai, la le pu an kai la no awala la papala i kai le siti. Ia, la le ai askuri mi le McDonald le fa so lo ko he ele arunga i ole mission pe. Ia, ia na o tanta longo du pe o ma se fa ule ni vainga le au. Ele ia o ia le pu an tama fainga. Ai leanga o leo langa ma le soifuanga le mutou soifua mo tanto ola. E kuse ke koe populangi. Ai, wa ise le mea wo o iele komikiki. O leala, i tautua nā mā tātou, whaavangoa whaavanga sina ting. Tau iei sina upu, pe atu wāntu lea onga, pe a o lea fiafi. Ia e le i ofu e ka pungi mai ala ko pokua e le furua i pu ngadfa. Ioi, awa e o iei lo teltonu. E iei nisi o tātou ai. Nga umanga ai, e vai akunga, ai. Ma kuale ai ama se sio e koe vai akua. Le pā se se refa mai ei kamai. O le whai mea au. E oi, ko uro le mei karinga. E le ma se se sau furui. E a pe o le ala no le lava. E koe ana mea o e makua le kai au. Koe furui. A ua makua le urai kinga. No. Waka unga whai e se wha manatu. E a le ango kere mai fo. Ia kuku ai foi le sau mirimiri kua karinga pere ongo ke ia. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Radio Samoa. Vevela a. Ole Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. Ole au nanga te tongi ai pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa male Pasifika. Matau ti o le tau ngofio pasese o lo o iai le taiminei. A e le tali tonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le R-Travel, le tali mo au tā penanga mo lau malanga.
O hawhianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A awhia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi mai le whailoina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga i a awhianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua lua. O Valusalau, lua tasi, lua. Mai le valu i le tai au se io o i le lima. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sau mai ko pole sunga ya tok FIFA o Sofia le divaingo la woli
Ina ua tue lu se fulu 5 minuto na tā leo lei tulain. Tolu man tuan tā le tolu ona ua nā tuleo tala I vei whanua. Tupina mai elfal tua I Miriama la toa pomare. Le ni vai ngo le tātou polokalame. Maua ile avado e tala noa tui fo inisio o alo matamba whana wa Samoa. O lo o iai le tāleni o le musika. Ia maso se tāleni wha fia lava. Ele nganta I tono New Zealand. O so se antonu ulava ole lanolangi. Le nei lava e ngole tātou polokalame whiwhialanga. Ia ole fuwa tasi, meise tasi o alo pese o le tātou o toro. Ia wa lewa na tātou mafutai fo I tonu o New Zealand. Nei, ia le nganga whiwhia ma le nganga whaano. Le whaantalo whaantua I waantu pa ia ma malu o soaf. Whaantalo whaantua I le sunga ia whaipa ua ia kopo. Le ua mafuta me le nei va e ngole asu. Ma alo le soifua e lau sunga I le awao. Ia ma alo fo I le tau wanta. Ya, so for manuia lau sunga ni, lo ngafa mare no fo le vai ngala oli e mai se ia le fa fonga ta pua I le tatu tunu. Ia o lo fa pena no tu mari panga wala lo faiva wala mtam fa na o tatu tunu o fi amnga luenga. Fa talo fatu lau sunga, so manu talo falava. Ja, o le tātou tau whaiwha, tālo whalava lea whai. Mālole o sai mālole tau antai. Ia, masalo pe wanua po tolu masina tolu wailen tā. Whiloa e fo ilunga pe au mga lore ia, ia au. Mali elo. I o keri makua keri fo. Makua feo lunu e. Ai, ke makua. O lea ele ngalo angi me ia kaika. Ai malole fa malo si meile di vainga le so ile tanto polokalame. Ia antono na wa e silafia. Ia le tulanga vo e pe o nei. Le toma fainga vo ile le ina I silafia Samoa. Ia le taleni e pe ona fa manu ia ina ile sunga ia manisi fo tamali malo pese o le tanto want to do. Fai, o e mantua te mua na e a matai ona e pese ma e fa peani. Masalo wa ona taleni le o le pese ma le tusi pese. Se manu fa taia mo fa sit. Se manu mo le sila fia fo il tatu tunu o so fi pele. On le ivas fu mo le valu, ivas fu mo le iva nga le luafi. Tau sanga na le tolu tau sanga no o mi fi pele o sampino tatu tunu. Pe tai ane wole o fa tasi futia mo le umeli. Ia no uma lola le temi wa tau ro me fi pele le wa fi tau sanga. Ia uma fa fauro wa le si temi wa mai maule le fi pele wa le temi wa. Wa loa ya o le fa no to fo le fi pele. Uma fa fauro si la sanga la anga ia wa fo la le wa pasi maule a onga. Wa le ko e fa ko ya lu ko le a onga. O pasi la wa ko pulanga. O maho faulo se mea ke koe maho fau fai e aki nga e lo uia o langa. Ia, se manu atono lo whafonga mai nisi o tupuma mai el tātou tunu o na mātou mafuta whatasi na waitei. Ki ngā ngau lei loa se pesi. E o alu au fai si tasi fo ina o tamao le tātou o tunu o sila fia le tātou tunu o I mea ta o whaili. E sunga ia le poi. Le sa ia faia le kalapuna o le ta o sa makutasi ya sola. Ia. Kalapuna o le tamba le motu sa I tai mtau. I ngalo le loa se mea o alu o le posupale le Europes. Pe vai aso a koa e ngal pese ngal se laukala. Ede le se tongi le pauare o le kongi a mai le poia kai. Ia ngā anu wā le ala ka pese I wha ili ale. Ia peo ngā si I mai e lunga la ka kongi wa mua la ka se lau lima sifuru. Mua la ka lua se lau. Ke le aka ka ngā yasu wa mua o lua se lau sa ka kanga. I ngā vai kei. I le lua awhera leo te tau noa tuai. Se man. Peila o le mafu anga tonu wale na. O lo nau fo ile wa le aise a onga ya wa le aise fai ungo le a onga o le aise fai ungo fai pele o manatu lo tu sa we fai si me fa onga ile talen fa onga ile ola ia la to ya o sa lo uno mare mai
pese lo mo tama lo to sanga na luafe e tu sama fa sili se man Lua feanga i le lua fe lua fa. O le asa moli mau to tono le nei mau tau sanga tanu ona e amata ia ma e pese voi ali i afa. tai se man ele se me fengo fi Mari. matuale fengo fi o le telo tala tangata e fa amu ia mai i atia o fe mai mana i oro sufu. Ole vat ia le ole me tauna maho fau e le fengo fi pesi e langa ole e sau mai tutongu i tatou i o tatou fonga se tulo fa fo e la langona e wa le wa lus fuma lima tau sang a lus fuma fa tau sanga o fa le mer musika ai wa o manatu ai e le o se me vai maulalo stangata i le stangata wa e mo ia musika ia o le tele o tatou ma fo fa le ape amu ia stamala e pise le ai le se me fai ngofi ai le ngata fo ile ia o le tau mafu fo winga fa tunga ma pese e tu fata se wano malo tatou tunu se man Olo no winga i le whaingo fie le tale ni o le pese ma le whantuina ma le tusio. O pese, o ani tūlanga le lei. Ia poni vaenga fo i e na pito sidi o na mawailo fia fia. I to tonu o le nei luas fulu whātau sanga. Mai lau tale ni pese. O se tū le lei lea. O le mawai o se awanoa e alua i e ta whao. E le ngata i lea. A ole tamo fai fo i practice la ka fa I fo le awa te mo le mausi man e sel tangata e pese tono le studio e sel ngaka le live ma dia o tangata le live e se fo ila na quality o lana fa I se tulo ole ngaka fo ila nga ke ro le high note mo le low note o le pese ai fa longo na ko ke lo pesere I ka mai ki fo mai e pe ona mai ta wina tu se te mere mo ia e pese mai ia wa le mo le pesere sa ton ole studio ona o tulanga na ole meta ona fai e taua ona practice le leo I taimi mo le langa ai mai se e le fa pe no le kai mi usu le pese a te mi fo le waka no fa ka fe au ka halu pa le mo nga po fe mi saka mo nga po pa no mo ka la e pese como sa va de por agua O le na ta wale se singa o le pese live ma le pese fo le po e le studio ya tono le te tau ma wa tu fo le o le pe ye fa mo ni si o le pese I masini e te wina le leo a fa Ole sa ole ola sa no. Ia, sa ole leia. E el tangata sa we pese na te fa mo te tono masini na te tono ole koni. Ai e na te te wina. Ai fa fonga le leia el tangata ai live. Pila ole talenge to ale tevu. Ia. O na tangata o ai le tupu mai. Afu ino moli maua I ale usu o tangata. O tangata fo ina na o mai ila ka ia usu. O le sunga ia e kiri. Ia wai pei o ka ai pu e live CD e ngawai kai. Ia mo kam fai ia maua. Ia o le siva e ka ua ila ka ia fo isa wali. Pe o fai aku kai mo fango. Ele I fengo fie. Onga o tūlanga ia ki ma o fu mafukanga ma le uso fu makua ia fo muinga o fei langi langa fola. Ia. E tele a ele mana o le uso ia fo muinga ave se iwa pasenge I luma mo kanga. Mari. E manga o ave se lau pasenge. Me fo langa a fa alongo mai o pa uruane leo. Oko. Pe o le angin makangile la ka fa alongo a kuri sau o le ika o so pea pa uruane pa leo. Ia wa alu nga wai ke wa kupu fo
ia wakailo le se ma le lei ma le leanga o le o tengia i nawa i teimi i le se ma pa ua o le leo se umana. Lele, ua e ta ua le fionga ia famuina, ia po le sunga fo ia lale, va tu le pa i o suafo o fa i langi le folang. La e se te le o se ngā luenga a le fionga ia famui na whai lau tale ni lea ma le atina enga tono ni e tono ua fa. Whaftai se manu o tu sol whafsit. Ai, ea fo i. E le i la titi ngaluenga le uso na whaia. O se ngaluenga sa whai maloi mata e mese i o le ita i stein. E mau ele la ngona o le situation ma ho whau. Ona whapeata ita ia e a Kensle uso ia ka ika. Ele loa ele ai. Pela o le na pe no whamutala i. Ele i la titi se ngaluenga na whai ele uso. Tam whai e whale le leo. Ia ma whasao sao le uso. Pea no whamutala i na se manu e se ale uso sao e kangore pu e lo le maiki. Mau wale le maiki le sipo le leo. Pera o si tangata e toa te lele tate mita wina e sauro e lunga le maiki e a sipo le leo al se ngalu wenga fitanga whaere uso. E nga whaeweitei. Ia. Ole taulongolongo fau tua. Ia ma le tele o nisi mea le leina whaere uso te mua mafuta. O le a se misia o ia le lua mafutanga. Ia male, whai mea fantasia i fo i male fionga ia fo mui. Ona wa amia e le tuava. Whaftaia se manu. Ale memombo. Ele ngalo le uso. Ele mwhai ona ngalo i tonu se aso po se masina po se tausanga le uso. O na manatu e tuule tale ni le uso e o e fai. E pita ina o te wala aule tu le uso. I lau ina na ulangona iwo koe kurunga koe fai tale ni pe ona au mai le uso tale ni a ai ore misia le uso. Pe ona fai atu se mani. Ele lo puanta usanga e ngalo ele nei uso malanga ngalo ngale le ni fai ulang. Lele malo fa tai. Pa matai fie ni fa ili na e tanta ma e pese ai o mai te minei a fai wa fa lele ya tili ai pela u tamu fainga le tale ni o la musika. O fa ili mo muana no pese te mina. O fa ili al tamal motu. O ye vai te mina tu so o mai ai le fa ile se matu nu usata o le tasi ai afi o le fa ile fo se tasi fo to mali o tatu nu le o foi fi au meeting una ya pisma o le so o mai ai mer fa ile sunga ya yo foi van samo mataras ya o se tasi fo no to mali o le fo no matu ngalu o le sunga ya yo foi van ole fa ile tamal mauna so o mai ai se so na o mai ale ina ua fa yer mato ngalwenga o minole fa ile mato le bato ya mo mato mai e loi ni silo nei ile lua fe malima ya ro mai ngala na ni silo no mai ya ma lave so le upenga i nei nusi. Ia lewa manuia fo le ola ngai i nei nusi. Ia o fo sau fo i nei nusi. O ka e tele fo i wha ili na o pese fo i na wai ting. Pea na o sau olo i ele sunga ia pao osi male la oso pen. Ia sa o so soani fo i na wai ting. Ia male tele au nisi o wha ili tua.
o le manatua pene ele Mount Malaka ia o le Mount Japan ia o le api o weisa ia na wai taimi o le makua kelea Lele. e o mai la el fa ile le fantastic ia au la si fa ile el na le ngata i nei lo fitalenga suma Lele. Ma lo fa tak. Le la wa ya luala o ia amatana pu e o ia pis. Le se senga le me foi le o le tau ma fai fa tau le CD e ma wai se tupe o le. O le mele na to e fai ele nga le na fai ele nga le nga le pu e ma le keeping o le CD. Ya e fa longo ko le si ku la le fa ko ga ka le ni ma ka la pe ku le ya ko ya fa pe nga le se tupe. Fa tu sai le nei vai tau. Bua mantau na tau ma wa sau se le ni. Ya po le mea ngai kau fio lono le mea ngā wa iai i le teknolosi wha ni o na pōwha. Aftai ase man. O se mea sili ona tā ua le newe taimi. I le whafonga fo el tātou tunu mana tapua i. I whatunga o lo release tulunga le YouTube channel. Pe or mea na amata mai ai. Na amata mai ai le CD. Tau whai tu whatasi pe se furu ma le lua pe moa te fo. Tono nasi ti. O lau fo ia market. O te le alu e avesi ti o ke alu au e whakaula o si ti e moa mai sa kupi. Awa o se upo le wha moe awe le skangaka. Kalo, waka whiroa i mara ka kupe kau sa ufo. Pe ke lua whiroa i mara kupe kau sa ngā lele o a pipa whamai e le skoi. Tu lagal na se umanu ole e sa o elo fitaling no so noang e umanginga na kipi aku le siti na kasi ole so falo aku wa au ki mo le ki siti le skangaka au ki mo siti ale a ola kasi di la o kipi me se wa nga fa ko ka di makala ila me mana ia le wo ia nei ne vai te wa fai era ka pese kasi upload lunga le YouTube. Ia ka mo fongo fuana e ko uru mai singi lalu. Yo. Pero ma ngai ar nga la wo ia. Ai mai le na pese ta si se manu se va mi fa fonga sam. A fa pe matango fiela ta pese fo fa te inga ole e hiti la ka usunga le pese. Mai o ti ni la ngono tangata le ta pese. E mo wala ka feka la masinga. Me hai. Mo wala ka io el kupenga ke mon masinga. Ia aka fikala ye. O se fa manu yanga leo mo wale le YouTube ne pa kin kolosi ni vai kai. I me fo ia wa ia i kele fo ia le ko inga platform fai onga upload ia PC ma falong longo ile tunu Madi. Pero la ngona na ole leva taimi total forward ni. Ya wa ma ngai wa ole ko iskinga inga pe se lava kemi ole ka ko skinga inga fa city e kasira se o ki equipe skanga. Pero meno vai taimi ni. Ya wa upload ai runga e ka mo fai e ko ko kasima ia ngai sing malo fa tak fa ia ele tolunga ina le tanto filo inga le ia wo la sa fo tuanga ialo matama fa na wala tulu ile fa le linga la vo le tulanga le le musika ai me se lava le PC live e ese mai le PC tono le studio fo ile e wai e te longo fia le tangata musika nan te sila fia le leia le ese le leo le tangata fo ile le makwa ma naia ia ma le leo le tangata fo ile le makua ki ngā inga al masingi e teutek. La es futuanga mo tupulanga la lo vau le tunu ul tale ni on musika. Whaftai se man, o se awa noa matongo fi, whaftai fo le ofisa man, o no le awa noa matongo fi, mo le awa noa wha auro. O mo whai ona watu fo se sao, wai mo ia e runga le Facebook. Ia e le tali a ina fo e nisila tatu alalo i le tale na musika. Mo mea foi le nase umanu o te tango ai o ia e ti ngale feito tangata e te au
ila ungalu ngale fai ole share o pese tangata o se ungalu ngana fai o te loa e ta o tuai na uso mo atu fa fine o Samoa o lo fa na to mana o if ati ya e miltaren awone no fo ai lo talen ni wa pia mai lunga le lunga i ia te mo fai lo e fa tinu ma ia nau e fai fa le lei ma o e va ini fa i le oe e usu ma pe pese ai ina ia fa tupula ia le langona o le fia pese e pe ia ona sa fa pe e no so ta le ni le ai ina wa lo le le la usu fa pe lo ia le ai o la fo ia fa lo mo lo le ele se kanga ele o ele se o le se man mali ele o ska le se le ai ona o fa longo i le feedback al teno tanga fa me to ma ngai o ya pera o nga e akile ngo kango e faile talin ya o woni o to fa para talin e wai aka fa para ho kali ya wana o sila fiele le ngo nga ka fa para kali pe fa lo suma mali o to ai fa lo suma o fa para lo kali ni le wo le ko mo e la wo fa mo mo ya man o fa tai fa ya velo tangan te fa to va mo le to le nga fa to til ya o mo wo le ya va no ta to te fa swai ile ta le ni fo e pe on fo ya to le to ya ona o lo fa wa wo na fa nga ina pe ele nga ta mo o le va ye lo fi ile ta le ni lo musika ya o le na fo wo ye mo le swinga ua maua tuai masina fa sili ia po sina fa mrianga e ala mai teknolosi fa ni ona po e tau nei fa mri pe le tuai lo sunga fa pe fo ia le fa le tua ia male ainga a wale anga ia tu le fa ngol ni tu sanga ia mo ia so fi ngalo mulmul mo le tapu inga sa mo le fa fonga mai mo mai le ia ia ngatu se manu e fa tai se tu lo fo in pa io ni se swa fo pa swa fo na ia ia o te mana tu sa mo le tunu pe ia o ni ta le ni ele fai fo i moa ele ngate e te ai la uso e into fa fino e la tu ele le ni la tu le fa man lo se te fai a to mana o ni pese e fia uso ai o tala no mai o le sina fa mon yang e lo to se man ele fa pe e watu pese na tutongi le ai o la unga luenga o le se atu fa inoa e te alu o nai le tale ni le tatu tunu anei va enga le fefse man moli le nganga fa te tele le io le o malu kulenga le tio Samoa uno le mana ia fo io tatu mona unanga tai e o le tasile lua ia vanoa tatu te fisanga ia i mo pe fa ilangi mo pe ngol e ono la auto fo manatu mai i tatu mona unanga ai fa mon le tu fo ma lava ai o te mo moli o lo fa anga ie le mo vai tatu o tunu ya ele ngata fo ile ia se ta ma fi fe ia lo fa fo mai le vai anga lo ele sunga ya pasta revenue service falani ya mo cuma tu tina e fa ta mali ia na ngata ile ia so to lo fa ngolong me o fa pisupu ia mai se ia ole uso ya sa waso mayava ia pe foi sunga ya kafu king kafu ia se uso ya eti ya fluent sua ya male pela production ia se tasile o solo manga lu fatasini wete ia walta tu fatasi no musika ia le vai tau ole tol fo se fonga ai mo le lo fa anga lo ftalenga se man fa tele a mo le ia no fa au ia me se ia fa funga anga mo tapo ingal sa mo le tinu pe ia so fo ia ni temi man via o fonga le o ma lo fa tai le dawa sila mio le tantu tudo le tutua le sunga ia fa pa o ia kopo vandul pa io swafa ia e pe ona e fa funga me mai mo mai ia i le vai ngole fiafi te maua i lunga o lana YouTube channel
ia le tele o ana whātunga i le nei vai tau. O le taimi o le wata tonu le tonu tālu sia, o le nawe tonu wantu e piki le whāna wa onga i le tu uai o onga. Masalo ua e ai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car done and said. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au poe peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Ele ai se totongi o au nanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga a le soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama a venga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu de tai i le lima i le afiafi. Mātou te fia e whaelo atu ua te tala ina nei le Sandbell Buffet. Mō tau mawhtanga i le auli ma le afiafi. Mai le aso lua e o i le astonai. Lantu mai le sfurtasi o i le itulai lua. Dina mai le afo le lima e o i na tāpuni. O le awha amalia ina lo fina ngalo le mātango fia ma le lelei o le tau mawhtanga. O saunia mo oi. Susu mai le Iva Atkinson Avenue i Otahuhu. Whaaso tai neso avanoa. Lua lima iwa, wha o. Lua lima iwa, wha o. O lua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. O lua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. Baby, lomai! Hey! Talofa malo le soifua o si mai le whaafafonga i talafo o le Radio Samoa. Ua palota New Zealand mo se resolution e whaia e malo au whaatasi e wala awa ia Israelu ia whaamuta loalo lato ia i whaasolitu la fono i te tono o territorio Palestina. O le palota sa whaia le UN General Assembly e au fia ia tunu e se laulua spulfa ua i oina le whaia o se tūlanga se fulu whana te te iai ma le whaasa fulu tonu e le palota. Pai mai le Herald e uide toa tere wa tunu na palota i oina le whaia o se resolution po se tadi atua malo au whaatasi ai e toa tere atunu o lo whai mea whaatasi ma New Zealand whaaba malo e le o whaia sa lato palota i le mata upu. E au fiai ma le Five Eyes le e iei Amerika o UK, Kanata ma Ausitalia. O whairoen Minster vai whafo New Zealand Winston Peters o le palota e lango le resolution o se whairo leo le lango malo se New Zealand mo tu la fono whaamau malo. Ua whamatala le pāremia Christopher Luxon o le fuafuanga i le ana umi po o le Long Tunnel. Ua fuafua e sui tūlanga i le ana i Mount Victoria i Wellingtone o se fuafuanga matango fie. E te tawana iei se tali mo whale tonu tau wala tele. I se whatanuanga le News Talk i le vasa nei wa ta waia le pāremia e le o ngai ioi le pūlenga o le aio Wellingtone i le tūlanga i te tawana iei.
Ta ue le ripoti e lua vaenga o loo sira i aile malo e sui aile tano li Mount Victoria o le whai o seisi ana e tai tutusa lava ma le ana o loo iai ia po le whai o se ana underground e amata mai le terrace e o i Kilburnie. Whai roa lai le pan mia o le teminei o loo sira le minsta o whila ua inga o Simeon Brown i options e lua o loo wa iai ai le whai se wha ai unga i le amata upu. O nisi o wainga wiri irianga i le tūranga o le talo le tau, wailo ai o le a bawe atu na o mai le tau bevela i New Zealand, bawe atu na ino le taimi sa mawhauwhawina e te tau ona o one ai e pei ona masani ai. O le whamtaranga saintisi mai le niwa, wa tau ai e tau te le whaonga e community o whamatalanga upito rata mai o le tau e sauni ai mo ia tūranga pe ao o mai. O li poti rata mai la wa whaino ai o le a matene na bevela New Zealand, siri te isi atu nei no le bevela e masani ai i teimi whape nei. Wa te tala ia le matanga rengo le siusi o manga se upenga ta whainangi ua mawhai ai e tangata o na whiri po le ale tu ai ngā tau e fia iai ma matai tu, pe si tia pe whaititia fo i le tu ai ngā tau mai lea taimi. O mea whai ngā renga fōu ia ua whao ngā ina o whai ngā whao na po nei o le awhiso soani i pisi nisi ma pūlenga whalo toi whale e sira fia atiri ai whamataranga e whai iai fuafuanga e fua i le talo le tau i aso tasi. O le tamaitai sa numero tasi le rolangi le talonga le tenisi o Naomi Osaka, o le ato e fo iane le tamirisanga o le ASB Classic i au kirani i le tausanga fōu lua whedua sifuru marima. O le lua i taimi lea talu mai le lua whesefuru fitu, o le ato e fo iane i lea tamirisanga, ai whai mai le tamaitai ta alo wa sauni e ta alo le tamirisanga ua lewa le ito e ta alo ai. Toi titi lua tausanga e le ito e fo iane Osaka le talonga, pe tai wa ia whaadia ua nofo sauni mo le tausanga fōu. E wha Grand Slam sa manu maloina e Osaka i le temi uasola e au fia i le US Open i le lua whesefuru wanu ma le lua whedua sefulu wha ata sei maisi tamirisanga te le lua i Australia. O le tamaitai ta alo foia New Zealand o Lulu San o le atau sinio wha ata sei ma Osaka i le tamirisanga rea i le tausanga fōu. Ma le tala muli wa toi foiane Borden Barrett i lona tūranga o le fulpeki mo le talonga o le All Blacks ma Australia i le Valsanei. Lona winga o le ASEAN Will Jordan i le wingi taumatau e le isa swinga i le leina i luma o Wallace Stiti i le blind side flanker ma Adi Savea i le numero valu o Sam Kane i le open side. Tu mau foi le afa ia Cortez Ratima ai wha leo TJ Pernara e fast winga o whaia o fiemere prop o Pasidio Tosi. O Caleb Clark i le wingi anga vale, ia ma le au atoa e au fiai Ethan de Groot, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Scott Barrett, o le kapteni, Tupo Va'ai, Wallace Sititi, Sam Kane, Adi Savea, Cortez Ratima, Damian McKenzie, Caleb Clark, Jordy Barrett, Rico Ioane, Will Jordan, ma Bowden Barrett i le sefuru marerima. O whaleo leo, Asafo Omua, Tamaiti Williams, o Pasidio Tosi, Sam Derry, Luke Jacobson, TJ Pernara, Anton Leonard Brown, ma Sevu Rees. O le talonga e whaia i le Accor Stadium i Sydney i le fiafi o le asotona i nei. Tala i le video Samoa mo le nei au. E whatalo whato lau tala le nei o le tau mo le so mo le asa tai au. Winga o le tau mo le so e iai taimi au fiti ai le langi i au e to ulu nai timu wha solo ina le leu winga o le tau anga i atu le au uli pe tai o le ai nai timu to ulu i le poa na nei. E angi malo si mai matangi mai le tu sifo la tunu i se taimi o le awa uli. O le vevela wha mawina mu le so e se fulu walu tikiri ma le malo lua se fulu tolu tikiri. O le angoto le la i le afiafiana nei le se fulu ono minute te ai le tu lai ono. Mo le aso atai au e ma mawhati munga wha apea whai titili ai o le a whai titia anga i atu i le awa uli. E whalongo ina le angi malo si mai o savili i le awa uli, wha solo atu ina whai titia i le afiafi. O le vevela wha mawina mo le asata e au se fulu walu tikiri, ma le malu lua se fulu tasi tikiri. E o soa ele la ile toi fast fulu walu minute i le tu lai fitu, ma o le angoto i le se fulu fitu minute te ai le tu lai ono. Ma la utala na o le tau mo le so ma le asata e au. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo.
masala ua mafuai na olo umasalo o seisi waia ngauia la ele isiana vai be ua o foa tuni o asetele fa ape amani tupe mo oe la upele seta mai titi se imamamboe oi aue itae watalela ba se mea avai ngata taule mawhai o se moe ilo umafatia imanatu atu ime umana ua e aluma oe mafana fana itape au tangia mailo ufa moe moe la upele senta mai titi se imamo moe senta mai titi se imamo fearful ia tu senta mai titi se imamo Mali down le punia lava ala divaingo la woli na o se fulu family to te dele to line tolu pa malo to ya Nicole wea le o to titia vela la na kuka le lo po finga fe mai lang kuka le divaingo le so la ka tele le usu ya ke di mose vai fuala au so sini masina willy sua Marcelina masoe e se tango moa Tolunga tu ye tala I vei whanua langan sa mo mai a Miriam Malala toa po mare. Moses I whapoponga I lea soa te au malo te waiti. A mai o toa mai lea unga le de yaso. Wha maula fuspa u tono le ta vale tono le fale sau de mai. Mole tātou polo kalame masani o Fesili Matali. Mo tupe whapapoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātou whapitoa nao le limatala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa oai lo tupe le tātou account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātou Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo I o tātou ofisa I o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopoli ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. O fuafua sau tafonga I Samoa, mana tua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalesa o tapena ina mo le lua wha moe moe. E o atu le whase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa e whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au lua lo ofisa malanga. O
O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le company o le City Car fua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe a manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Sfurma le fitu me dung tawa tae neleng tulai tonu o lewa whaatasi mai le talenga ia ulungia pira pela nanto la tautoma la unanga le City Car si dai Henderson au kilani sifo mo le tanto li poti whaatala whantu la talenga ulungia ma anona ngā nue ma anona fui or fui. Ia, alo foi whaftai le la talenga le fonga mua fui ni maenga o le tapu kalab o le o mo fui so maktu wa vanoa whai lo fui whaalau zontu langa o nanga business e wala wala no fisi Samoa tanto fafta wa ingo bene o tavale e wala wa te ya o tawe te o tengo ta fasta longo to le to la wale tono tanto ainga ya ai pa malo faftai fa mo le foi le nga fa felo ai tanto no e lo fa fo tapo mai la monta mai se ya tono tavale tono fosinga lenga ya me se la fo ele fa la mon tu ola fa inga le tua nei fa se au mo la to fo le tua io lo fa pena lava o la tu lo pia i ngal venga o le osi talo wala vanga mo le balo le tua e fa pe volta no la ftelinga se o manu liva e no te lo ma se sai sako ya fa pe to lo fa ga ya sako pa mo tu na no ja ma lo le fonga i le divainga o le woli io ja o ja ko le wa luan tu mo le fionga ya le antaua bo le fionga ya pista save si o le le tau le fitu le fiana ne o lo winga e o malona inu la foala au ya no mai lo le tu tu tanto tu no ngi io e le nga le na fa sta io lo mo tu la vai sa ko mo save o la foala au tu la mo na ya tu nga fa fitai la fa tu tanga ya sa via la tau e falta le lei o mamana Ani lava se umanu nga o tonu to al City Car nei le ai tele Lincoln Road o lo tele mano no e tatu tavale so se tu ai ga tu sanga le a ta lo tu sanga le a manta tu su valu su river wo fulu fu tasu lua a tu langa fo le kilomita tatu tavale e o le tele a tele nei o lo fulu fit se fulu anga ia tu se lau ia ai tu tau lava o na piki tatu tavale o lo maulano tanto kilomita tu langa tatu finance ia o lo ua le tanto interest anga iantu i tangata le lei ala to credit no vinga 50% tari mai ele bank ia po tanto finance tavale ia a tas foli tula fatanil taksanga ia ona maua leo le tanto tari mai ia ono tulanga le lei o lo iai na mo ila to o lo fapenao na iai deu fale tonu ai ia utamalie o te loe to so ta lava pe tasi pe dua aso ia motino e maua lau tavale ia e o lo i fata to interest ia e lo si tai le titi lava i lunga ia e fo la fo tulanga o ia fa le tonu o le tato fo i provide o el tempi de nei o tulanga o tato le sende o lo tanga tato le sende mai Samoa fa ki le dai tato tavale ia le ngate lea ia o le sende ni sila fo le sende o le lena fa to sei mal restricted ia lo fa ia na ave mai tua tato tavale i tato le sende o nei pa tua o lo fa tato lo de bank o ila tō lava su walu tō sanga i atu lunga i le rua se fulu au le ala credit i e sea matou whao ngā ina finance tavale o le whautuanga lava o lo matou tau mawhai lava Amir Bank o na e la ike tātou interest o lo mua mai ai so swani i amule la tō fo i lumanai awa i antu i le mātua i la tō i au tūlanga o lo iai i al tātou cashback o lo whain tātou cashback a mata mai lava i le anfes i a pa i le lima afe tāla i a fua lava ia i le lei o le profile ia mfala nave o sa fose o nei foi fautuanga ia ele o te ni uma na mi ai cashback wa atu foi lungo tau tavale i o maulu lungo foi ta te bendi ia maulu foi ta tu interest a se vanga na lava si ai no mana o mi vave
ia se whaamoemoe ia o na maua lea o le talivave ulanga o le tātou cashback. Lima se lau tāla, nā tunu hao pe mai se whaawoi tuno le tātou toa. O le atu nganga whaaftai sa moa le nama i aso. Tele la tō na wala au mai, ia o lo tamawhai lava le te minei e tali atu o isi o sainga la tō tamale. A te amale lima tātou tio o lo whapenao, na whaasolo mai niva i aso. Te lo le aso a te ao saini mai ni si whaa tātou tio wa sauko le approval. Ia o le nganga whaaftai lea i lo tō manatu mai. Ia le maufoi au nanga, ma le lenga i le ia se manu, ia. Papenan whaairo tuai tulango tātou pisinisi, ia stof te tasi. Au le nganga lava ia la wauna, ia e si whai mesini mo e Samoa. Ia i foi se la manga o sasi, ia alo whangia e whaakere atu ia te oe le tātou ngā luenga. Ia o le tala lei le nganga whaaloalo, mana tua le tātou tuatusi, o le tasi lua Lincoln Road, whaasanga lei lava mo le bentono. Ia, e su e ngofia, a leiso utavale, ma lau mai urungia o te aduate, whai malita apply lo mount te vave ane, iaso wale o te singta, ia, e ngate lea, ia, ma piki leia tātou tavale o lo full service, uma tātou tavale ei, aluatu whatasi tātou tavale, ma le warren tolu tau sanga, ma le insua tolu tau sanga, ia e pui ai lo sa, mo le nei teimi, ia u te loe pau i o whaalau iloa, mo le tui nantu, ia, au tātou tūrata fo, le kismati, ma le tau sanga fo, o taimi na mai vama ai nei tāwale mo nei ai ngawalama nei tāwhaunga pū o aso fia o tūla tamai. Alo whangia, no whonga tau moli sa wani. Sai. E piasi, ia, ia tōni soi kua ola, yu tu whaivo wala unai tātou. Alo whangia sa moa, nau tāpua i ngā lofa te lean tūrungia, soi fua mo ia manuia. Tā telefone mo mai na after hour, o le onu atasi o man walu, fitulu lo fitulua, le te mo mai ele tau tua, mo le awonanga ale sirika. Ia, sai Samoa, manuia le nei fiafi. O le mtalanga ia ulungia pira pela nanto wa vela voia ma funga tamul moli o le tautua mala unanga na a le City Cars i dai au ki lani sisifo le pitoro o Henderson. Na ela talata pa veo nei talala i dai au ki lani sifo sa i le sa mo o e malo ai ngai le nei fo i vai tau o le tausanga. Lus fu tonu mala fa midu tau te anele tu line tolu tamaiti tonu le fale. Sui lau lava o ngā sao le bai mo le tātou polokalame masani. Ofesili matali tūlo ngon tonu le sei. Iloa i lea sfreile poi o tau lela manu malo. I le whailonga o sauni e le whale keke o le Fina's Delights. E mo i e keke o aso whanau whai poi ponga. E ma so se wha moe moeanga i lunga le Facebook. Ta i lalo le PHINAS Delights. PHINAS Delights. E te mauai i a se keke o loo e mo mia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Samoa, kasilima i vakulu. Lo me du te tele afole tonu le vango la woli ole so tofi le ya so suluiva le ni masino sitema lua filo 5 fi filanga joy fa talfa twaima fa malo atu ya to do man tu ala ngate le ona fa na wa onga ole utu wa onga le ya woli malo to winti ya maila onga le ya so man yele la ai manu lu wa le late fa no yo le vla me le tan to do ma sani tolu fitu tasi lima i tolu tolu fitu tasi lima i tolu da mutala to mo to le fa na wa onga le ni fo i taimi olea woli jalofa Talofa? Talofa? Ja, oi voi le sa no? O pelesing lau sala masaena. Toi sa utasi? Pelesing lau sala masaena. Blessing au. O blessing longo. Ia. Ja, awe te fa longo TV e fa longo mai ile telefoni ja. Na ya no la onga dia so blessing. E ali blessing na anu leong. Ia.
Ia, o ala tu misa fui leo. Ma whai mako an cryry, male finish off work. Aha, ia. E ala, e to tele ni sol tu vasenga no atu le aunga neos. Ia. Ia. Na umalo leo vaenga na so malea. Nga so male Photopia. Aha, o le nga me Photopia. E kushimaka waka le Olympics. Ah, soli. Le se umala mea. Ia. O le men tupu. Le se umala WhatsApp. Ele o yere man kuchira wako. Ia, le ai la sports. O lau sports. Lele wingo lau talo lau sports. Ha? Lele wingo lau talo na ye lau sports. E kanga kusila kanga ka le file favorite sport. Oh, ora lan talo nga na te fie. Ke fia ole basketball. Basketball. Ah. Lele usenga le te le nga blessing. Valu. Basinga van olono wi. Fia? Ia 5. Oi. Ko kongo ole room 8. Oh, lona winga toi tasile tausanga o ele primary. Ah. Ia. Toi tasile tausanga fope an tanto walia. Io na me I lole o ilungo ile intermediate lele ma lova tanya blessing. Good to have you on the program today. Yeah, lele sikako anga ia tu lisi vala. Talova. Talofa. Ia malo o amayo. Oni avastai. Oi fui lo ngo. Ivara. Ivara, sole. Na luna onga nei so ivara. Ia. Ia, si fai sau tala. O anto mi sa fila onga ivara. Kwa mamako suenga. Uia. Suenga ia fai ol tausang. Ia. Ia. E ala, o le ale mta upur dia so. Ole. This was for yesterday and for Tuesday. Ia. How was it? I was NCEA for next year to gain credits, and I did maths and reading. So how did it go? It was kind of hard, especially the way that they set the exam. It was different to how I usually do it, like over the past 2 years. Yes, because you're moving up, huh? Yeah. So you got NCEA level 1 next year. Yeah. That's a huge step. Oh. Yeah. So you're no longer a little child, huh? Yeah. You're becoming a very young adult at year 11 next year. So you reckon you did well in the exam? I think I did well for reading, but for maths, I'm like not 100%. Well, at least did you give it your best? Yes. Well, that's all that anybody can ask for, Evelda. Yeah. Because if you gave it your all, you gave it your best. Well, what else is there to be given? Oh. Lily, good to have you on the program, Evelda. Talofa. Malo. Manuia va tai o amayo. Oi foi doingo. O Amy. Amy, sorry. Amy, sa elula o ngia so. Ie. Wala to mi sa fila o ngai. Sa fai mako practice mole assembly kael, mole mako pisenga. Manaia. O a me fai le to assembly tai. Ole me maoli. Oh, le vai yaso ni o le ngana afu. Maoli. Wala me fai tai o to wao. Ole fai mako practice mole pisenga. Pese fa maoli. Ie. E fia to pese na usu tai. E lua. Oh, ole. E le pese maoli o ke lo e tauna i lo. Le va pea. Tu te de mai na iwi. Aue. La tato e. Esa. Ie. Ei. Anga I foro piko maoli o I nati poro. Malo Amy. Lele. O hala tō la I po anto ofu e whaitai o mō tō pese masivu. Ofu a onga. O yele whaiai me fui o
ke unga fo i fa maori yo. Ia ka maoli ia. Oh, uia o ka ko ia nga o le ofu a onga Ioi. Well, look forward la tai o ai. Ioi. Ye mangi mea ai fo io o le hangi me va penga kai. Le ai. Pe ai al sang wisi kai. Le ai. Ia le unga fo ko fa onga. Man mole fa ia onga. A fai o le vai so le ngana maori. E kau venga fai me mangi mea ai maori. Da. Yo le mea ai la maori. O le hangi. A fai loa ia tuilis tangata o le hongi. Ia na lele tamaiti. Ia no le wa mo me le tani o sili le no mafofo ye. Ai peita. O le sa uni le o le peleki. E fai lana ta longa i le fai unga o le reive ia so li tamaiti. O le aso to o na i le o sa uni atuai. Ia le o le peleki e New Zealand. E ta aloai. O le fesili la. O aile au laka pili tamaiti. Le ta alo nei le weekend. Male o le peleki. O aile au laka pi. Ia po ai fo ile antonu le ta alo male o le peleki. Ele fai unga o le reive aso. Si tātou o lai, tātou o ia blessing. Blessing? Blessing. Ia, o aile ta alo male o le peleki fai unga le vai aso. Australia. E mo i leu tana. Ia. O aile e mano i le tano. Malo Australia. O rana me ke au i Australia ni blessing. Nanga le ngofo o lau anko. O yo le ngofo i ono, o fia ngofo e long. Brisbane. Brisbane, where oi Brisbane? Le ai. Ia, fai lau anko e vakua e kirisi mas. Ia. Ia, le ring. O ala o mea ngana anu e fai ali blessing. Le wau e kaera pis. Kaila, blessing, wa aiangi ke wa ma marko fali, wailo. Ia. Ia, to anga, inga mea unga whengi le fifi. Ia. Ri eise mea, ia, umalo lang kaila pisi so maleo. Ia? Ka ele moi. Ka ele moi, ka fio nai, ia, le lei. Fa te tele wala mai blessing a lo fa tu mo oe ai manuel ni via fuero. I love us. Ia le lei to fa so i fu. Vora. Ie. O ile ta lo mo le ki va mo mole. Australia. Ia, o ile mano. New Zealand. Ma ngia, ngo sa ola ma ke. Le lei to fa la so enga ta oli vora. Le ai. Ai, o le por kala me anta. Continue my research into for social studies. Social studies, what's the topic? Climate change. Climate change. It's a huge topic to cover. Yeah. Ele la titi le mena ta o le climate change tanto tala no ai o ka. E umale le ya le aso ne tala no ina le climate change. Yeah. So what can we do as a country to minimize our effect on climate change? Probably thinking wisely about the products that we're buying. Yeah. And not spending too much money on things that we want, but things that we need. And another one is our gas. And probably like planning to use solar panels for the future instead of using petrol. And that brings us to electric cars too. Yeah. Why laser emission is how my electric car? Yeah. Yeah, Lily. Fa te tele wala mai velda alo fa tu mo e man wiele fie. Fa pena fo. Ja, to fa so I fu ole tanto wo ia. O vele ngola ole Amy. Yeah. O ile ta alo male ole pele kil fa ngola viazo. O Australia. Yeah, o I te mai na te manatu e manumalu. Australia. Ora le me ke wi Australia ole ki ngofo New Zealand. O Australia malo shola ko e ka ko ye. Ko ni. E ku. Lunga muli.
Woi ka fefe Amy whawhitai tele. O i la ngai ke lua ka pua i a Australia. O lau ka mahabo o lau king. Pinga oi. Mo, sole. Ai ar ko wai. O i ka pua i. Sila. Oh, ia makua i whai ala lau siwa la sko ngai pe mano lau. Le Amy whawhitai tele i a manuia la lau tapua i ngā wailo. Yeah. Alo whantu manuia le nei e whiaftamait. Ia ole da. Ole talina, ole tātou fusili. Ole peleki. Ia ma Australia. Manatua. O tausanga umalawa ta aloi Australia. Mni sile le teimi whapene. E iei male ipo e ta aloi. Ole ingoa ole ipo lena. I le valawa i o New Zealand Australia. E ingoa ole Blooders Low Cup. E lua la talo. E whaia. Ia o nei loa i fo ila ile po ila a vea le naipu. A ese mai ai. Ile ta amelasanga. O le whaia i le vao New Zealand. Australia, Afrika i saute, e amale au malosi mai Argentina. Lelei, o lewa toe se fulurima ma la minute o na tale o leitu la e wha, ia tale wha, o na au rātu leo tala i vai whanua, mai Australia, suia le na fōa, o le awha tasi mei le fionga ia sevea, ia male sunga ia Isaac Paunga, e taute ma futa se o lia le tale fitu le fia nani. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. When two wolves fight over a place and territory, they end their fight in a very unusual way. The wolf that finally knows he can't win surrenders by rolling over on his back and sticking his neck out to the teeth of the other wolf. Then by instinct, the wolf who wins does not kill the one that surrenders. You and I have people and things that we would fight to keep and protect, maybe even give our lives for. We can't imagine ever letting go of these people and things that mean so much to us. It reminds me of an experiment that was done by putting peanuts inside a cage. The door of the cage was very small, so that only a monkey's open, empty hand could fit through. When the monkey saw the peanuts inside the cage, it would reach through the small door to grab them. But then when it tried to pull its fistful of peanuts out the cage door, it couldn't. The only way for the monkey to free himself from the trap was to let go of the peanuts. But not one of the monkeys would let go of the peanuts they loved so much, so they just stayed trapped. So what is it you love most? For many of us, it's our family, or it might be your job and financial security, your house and possessions, or your health. Maybe it's your friends and good times you have with them. These are the things that are hardest for us to let go of. But you know, God doesn't want us to let go and completely leave these things. He wants us to give them to Him so He can take care of them. Remember, God gave you these things in the first place, and He can take better care of them than you can. You see, it's only when our hands are finally free from the trap of holding on to these things that we can take God's hand. It's only then you'll realize and enjoy the happiness you missed before. And the more you get to know your Maker and Father, the more you'll love and trust Him. You'll learn to trust Him no matter what happens. You'll trust Him when things are going well, and when things don't go well. You know that God is in control and working it for your good and happiness. Then you'll discover and know that when all you have is God, He's really all you need. Just think a minute.
Oli ili maile hallelujah worship team le divine ole fiafida o toivani minuto na tale ole July 5. Tulunga tuile polkalamina ole think a minute. Pio da wada tuile sitting mele mabawantu. O tulunga tuile polkalamela fana ole difo ivang ole fiafi. Tuminti fa tele vala o mai fa tanya to fo ya to tomatua. Ile fa roina le temia vala o mai le fana il telefon. Ile bantu polkalama sali silma tali awadi ngalo ya to ya le awu ya tau le afon le tom lo wa vado muli to vala o mai sa pe se lo tali tu longo tono le za tu se manu malo ai le fai longa o sa niel fa le kiki ole finas delight se mo ye kiki o so fa no fa i ponga ma so se fa moi na lo wanga ila velo ngole Facebook ta ila lo le PHINAS delight ma wo mai lava so se tu ai nga flavor is le fa le kiki na le finas delight ai tu li tau mai le tanto po la mena ta auto mai ti alo te lan tu do vai o me o ngai fai le di fo i vai nga le fiafi Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Fitsu malava meducha lo talo le tula e fai le divang o le fiafi o le so tofi se fulu maliva ni o le masina ya o se tima o tolunga tu dama le totomo e samo le yaso a fai we se ngana o le talo feunga i lau tapo inga ya e potoa le totai e le temi sasi e la na ai matua tu lo titi fai tama manga lo iso manto leo ya lo fa le tua matete ya tu lo to so i forma le banto wala le so antreo tanto tu fai lo i lunga pe anga lunga lo le e o le fionga ya pe stable fionga ya le anto so vea Anto ai ma le so swani le sunga ya Isaac Paunga le la to ma futa i le divine o le fiafi si uli se temi o le poa na ni o de ngalo ya to e o le tele tito le lima le fiafi ni o le anto no anto le fionga ya le antoa i le sunga ya sasineri Pauleo le tangantale na fa sawina mai lona soifo po se tas o le na fa sawina le soifo mai le fa la vela tau ta vale mo tia le na fa no ai ni soifo se lua ya o ni sifo yo alo mo tama fa na le antunu le na malanga mai ni sile nei e nga wenga fa wa ting wala ni msiele fa tal ngana ile tele tito le lima ile fia nei ya mo tsimene ya lo futele antu manuia le fia fi le tau ona fonga bua ko se manu mana tua o tau fuala au yo ka manga ko e ko ngol fanao alo vantu soi fua